hwe to Sompa TV ne so a amanfo enso ehwe yen ede ye friwa enya asem ketwa kura na enne no sede wiem asia ye no ano ayeden pa pa komya si ho wate pa komya si ho na efa komya no ema hoho ne afoforo bi ntra so se enne asem o ye de ba no enne be gia manfo nsem enne asem o ye de ba no be gia manfo nsem pa na sede ya na krobia sante kotoko sika no se awo no yem no enne na me ya age die se si awo no yem no enne pa ena sasem wi me ye age die kansapian ene kampian enne kokote ade baby bepam cheche ne enne awo no yem no enne na me ya age die o nyasem ketwa enne mo betin sem wo mwazum enne obate ebejunsem ne kofro bofo mpa ba masuketu obi yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo me na meti adwam na me dia Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so sodro driver enne touchline kwa ena yenam na enne bejunsem awo no yemu hie omra samwa ajo penifo kasa we yem de awo no yem awo no yem no wan hwe obefa no ade baako awo no yem nya ade baako Oforisuo yen che tiefo ne ahwefo na eyeda ya wada meboa wo kina eboja ye awo no yem no asem bi wa hwe obefa na asem baako pe ana ade baako enya ade baako Madika kasa se mo se me so na mabonten ne nipa obeboa no obi adamfo obi a woni mo obi da no waboa ne chense bi ni nyon ne fi yefo baako de bia ne kasa se mo se obi se awo ye sai ne yesi esesa no kasa ma wo ye nti awo ne wo yem no enko toten se ekọ straight awo ne wo yem ne gina ho ma nipa bia wo wiase bia woboa wo wiase bia so far as your age, a such nipa no. Yet yes, has been preduasa. Ya mamma no de bear or my dear berry as omoko. As your mamma phobia, sebe no more yeno. A binia mamma diana tata motia says, a bishop will beat your mamma dear. A quabishop, a woman's a mamma away. It's a one who young can't go baby faco. Okay. Says young can't go baby faco. You have crackers and me and day. A bra would damn minimum. Would damn them, I will probably amana you. No, be a bay you a free a man do a basin conconso. Sandy Panny, we are precope. Your nipper was a Nadam for Grand Boano and net. You bet my bobo nipper bidding. I will cream and no my defoe, a man for four, and will be a cotton and chain and I'm gonna make it. Okay. As you knew, I pay your board ma, of also, Ninyan now was sick as what ya, one year bonibia. Wa kasa ni nwan so bia omufini da okay e wo kwemu nti awo no yam no ne nkra bata no edoso okay e na ma cheche mu no sa na te odifo bra awo no yam ai awo paye na paye na wo musu de enye kura ai minwa ba Jesus knows o tie pa kropo market ona wiase nyina na dwane yete na dwane papa o tie yen enti me chan pa na me ya say o tu afri akodo ani fin 20 manya aduane ama mayi no ai awon we yem ne kure Oforisuo and then I me catch them once when you fasting 2 weeks fasting where I me catch them to Oforisuo and now ya better and then chai boja and then boja ye ne se wonim no anhwe ne kasa ye yie what is so kwa yie kokomoti kwa ye de so ne ja kwan wono anna me no to office I will catch them say utwa fast na mama come on into a D4 some the be them what D4 Paul Cobra David Memfa David in so Cobra na mini Memfa David in so da come on into yes and kasasa me say me so wono na ebe ma me fasting say me nya fasting na having your friends say card one wa wantum oh on fa card no on fa card no woni de tia me kasa me kasa na so ojeka da bi wo se me baba so na wo na akwa ka beka me nua no ame no nam
edu me bi kura me am no na manya sofo kura no sebe be de me yafun to me no na nam ne ekowura so da bi ekogya obi na that day no say no omu di communion asemo me remfi da na e mi di ne ho yawo me surely say communion e sofo be preach say communion ni kwa we di ne kronkron kwa so me surely ya pase me kwa me prem say me nwan kwa di communion no watwe matena o gai ya honte nam say no aka say me honte kwamna ade na we sa anunti communion mentime ni communion yo fese okay etika che no se ontimi nka se me kwa fasting minim ne maye that's what me ofake me chia pa me baba je ewika no na me dia kwa me ni mani ai Oforisuo awon yem me stress yakopa adma next week Monday omoro ba start fasting for us because me hunhyira bi wo no so we fasting wi beba eti obi bia wo ba e ba no hwe no ana ba adwene no say ba time de ka obaba na adwene ho yi pa na so wo baba na so baba anwene ho de Oforisuo fanyina mawo ene wa ngokura kaye wa nyin se kura kaye na wo baba na se baba ne nya daje hwew etimi do bobo niema no sesi obi wo ma ne maame wo abrochire kura na ne maame yare ya kwanya ode ne maame fa so no efie wotimu nya obesiesiem de obepipa no ho de obedi managene die ne hospital anye wo ye care of mother and your friend say awo ene wo yem enya awo biara wo fra oba na odi watem na wo fie se wo ma no akwakofa pipa na akose wo se wo wu etu oton efie no na wo no de akobobra what I say enti awo de ene wo yem Oforisuo even say na fast ne de e benya baso okay abrotia Oforisuo bema awo ne wo yem wampa obi anwo wonimu obi anwo wonimu omo no awo ne wo yem de ye ka sa no Oforisuo timi se ade bi wo ho ana ato obi pa ya che se ugina ho ne se enka wo yoba ebia nkete se de wunsini ana se wonsunu sini atie na emomesan se enyo na awu ni nti no ubehu se bia asem na se enhyeda enka wo saa enti eya anampanyifo kasa awo ne yem senke ye wo a ana se wo na eto wo awu se wo babi enam wo yaw mu ana se bia ye fa ne se wakonya enkwanhya da sister bi ba Yaw office wo se ne ba obi de ka abona masebi ne nai krampo aseye o motwitwa ne to ne bi na sebi o mode ayeye ne nai no operation ma otimiti etia ne nan no so no kran so no achia kakra na ahwe yi awo a na maame ne de kasa obi gina nchen obi de eya on te se de niema no esi ekurase na emom esansa maame na kasa na wo ne ba no onim bra obre wo ne ho na wo tenka wo ne yem sampa ni moja no ne honam dua bi ene abofra ne nti no eya na e kasa awo ne yem nto wo ada enti awo de eno ane oyem ne baya bone kura na wo ka bo nse ne nsumu na e ka no I said ye de se kan e twa ne yem na ase ye de obe koto prison na se bibisa no wo tenka pent na ya na awo ne oyem no kura mpa okay awo no yem enebo hu se de awo sitie ene se de oba tai sitie ene se de ne ma ana ne basitie e wo show we so anu ti awo no yem no ene bi pim life e wa Asem Mpe Nipa dwumadi so enya asem keto akra okay Asem Mpe Nipa dwumadi ena sabre wasugu so awutie no na afutu semua ene Oforisuo menema pamfo ede ebrew no wash your towel well. Wash your towel well. Wo boroba anase tuma bia udware bia ye de epepa ye ho no a ye frɛ no towuro no siniye boroba ana towuro ye kan sa siniye. Wash your towel well. Now be because Osei Aboagye ene de wash your towel well dia futuo ena de ena muba. Wonderful ene me kam what ase se
tawo ana towo ana boruba ye di dware no se wo de sapone semra no to ho na ehuro iba puku na se wo dware wie na hohoro ho wie a diaka ye towo no ana boruba na ade bebepa ho no do fo me mo ati ase se sa boruba na ade bepa wo ho no boruba no somu a babia tumi pepa babia etumi pepa bi wo be so ano no aso mfinfin obi wo be sa akwa so eto pa na wo de pepa no babia tumi ekansuo dia wo di twi wanimu no won hyeda nim se efan wei ena me di twi manim ana se ano na me di etwi manim ana se wei ena se be produce amede pepa meto ho aha ena me de pepa me na se eduru babia wo dane na wo di dware wachi a wo de pepa wachi a utimi esom ne ntentenso na adia pepa wachi ubewie no na ensuo no afore babia anu ti onofo na asema meka cho ne se tawo no bi wo na so ofa na de pepa ho a utimi se wo pepa ho wi a wo so ba bi ketua bi a na de yiyi wasum ebi okra na de apono hwe no kakra efiri so ensuo bi ko hwenim na de abobo wani ase ensuo bi so ko wani ase ubewie no na tawo no ensuo no afore babia orofo de na yesu afiri sa de ewem ena me ma wate ase se ewiase abrabo a ye bɔ no obia ho hia abrabo a ye bɔ ne no se wo hwɛ towu no ana bɔroba no sɛdeɛ wo de pepa wo ho a babia wo beso bia na wo de ebobobobo no babia ye nsuo dia na ewiase na anwumira sema meka chon se adie bia da wo ye no bia ho hia die nti ameka sa ne se enhwe nipa sɛdeɛ wasi address ye enhwe nipa sɛdeɛ wasi afa ne ho enhwe nipa sɛdeɛ sɛbe producer ni hu fi esitie ana sɛdeɛ natare na sia edoche no na de abusa nipa no obia hu hia enu ti ana mafutu sema mede ma na nwumre se uhu se obi hu ayefi a enhwe hunu se ni hu fi ni nti no ubebu na nimtia dabida epepi no ya na akọ yefiefiem ene ekromu a ya na saade we etakoso ye pa efiri se ya na yesusu se obi a sebe producer wafa ne ho wato na taade so no ono na sebe producer du ba bia na adwenim ye fan anaso odi ne huni anaso owo sika emunu sa da biara da efiri se so hwe tawo no a se wo pagya na wo de pepa utrim kwa wonase a se de nsuo ni si kwa ba bia no sa na nipa da sani bia wo behia no abrabom se wo address kama se wo address kama no obu a wo de mado address kama no de ni hu ofi no fasa ama no wobi wo ho a essence wo ya santini nti eduru ba bia so obi ye tribe foforo bi wo ya fantini wo ye gurumani wo ya ho ahwani a essence wo nya gurumani nti no na santini aba no ho no eduru ba bia na wo bu nanimtia da bi wo ya ne sai mo okra enu ti onofo se enkabomu atimi ekoso wo ya fiefiem ne ekromu a enu na betu ama ya fiefiem aye kama na mpokura no ya busuam nyina da atumi akoso toten na mmoa wo a watumi di aboa obi enu ti me ka kira wo se emmoa bi ewo ho na se wo de ma obi a enhyeda nya enyiyimu abatan no bi pesade ne yepa ne maya naya otumi yimienu bia we mu dia kwadwoni amade onfomu ni agrokra odofo me ka kire wo se wo pagya to wo no ana boroba no a utumi de baabia pepa wo ho dia ade bia se oyo ma o ma mienu no mienu na aka no ye sama wo mo no na sayo no dachi ankwama bi no omu nyina betumi aba be pagya wo abra wo da fom anuti odofo obuo bia sefata se dem di kaka ye no se ye adwumam se ye sukumu se ye dwom unimo bia o efise wiase aye kwa ye ba no wo mo a wo fura wo hia wo mo no
u si fom a saa nkrofo no a na obesa ahia wo mo anu ti ekoba ne se tawi wo de pepa wo to ho no de ode pepa auto ho no wanu na Osei ade kotwi wanimu a na ya na de ehu kura wom se be ma bi wo no ne yere kura yusu tawo ye nhwe ba bi abinom de ba bi pepa enu nti no wei kura ye adanse die kase se ma ye nyanyi yimu ewo ya setenem efri se so yere de pepa se be mpraduasa na moto mu a wanhwe ye wo so de ko pepa na moto de no wo de ko akotwi wanim ma ye mu nipa bi anim tia anu ti wadofo asema meka cho nyina na se hwe ena ya mu nipa nimtia na nipa bia obeba ya akwamu bia no ewo se ya di obuo mapa pa edema no efisese ya fata wo no na ya de pepa ye ho na ba bia be so bia no etimi pepa ye ho na ba bia dia obi bia do obeba wa akwamu ohia mo bia no menyenyi mu bua no na obi nim ochirasem anu ti na asema meka kire wa na se wash your towel well oboro ba no otowu no siniye na sia wu siniye no eye dachia brabo bia wo bo afoforo amo mabo abrabo na wo mobo no dachi bi betwa so aba wa bra watofom menyenyi mu ewo wasetenem enyenyi mu wa brabom asode a wo konyenyi mu ba bi bia da nipa bebo drompim bia da no enyemu nyimu efrise se wi si oboro bani yi a dachi ankoma bi no ubetwa so aba eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo omna samwa yeah Oforisuo ya beda wase na anenso de odi aba no asafo Moonlight Peter mechiao de tiana mechiano no tamakata chote ase no na sembi odi baba bia Peter nenso de modi aba no ya che obi bia yancha Asem Mpe Nipa fan club ame ya doma eno mo ba ha omo chinchin penjan ne ai mo mpanimfo ne enketo nyina no ya che obi bia no ma bi boba na de omo ye no ye bo ma ba so mo nkoso se wudi dwuma bi se ne se obi te ho fan club a na che se dwuma die no emu ye na mja me papa poso ajekum me chane pa papa ajekum chane Oforisuo anasam na odi abano esese wudi me fanse watawo awade pepa ho se ekose ekase ekoma dinini no tawo ne dey example but a cheko babia ampa yimu de yentimi nkase ye ne bibifo bia ne obetima afrika se yenyenyi yimu doso asem wi emse yedi ka keka ho nsem an ne na ne fapem no pa asi se wo hwe ye fie bi mu a na wo ko fie bi na so ye wo kwa na duruwa wo ye obi a intelligent hu de ekoso fie ho ye oni pa bi ho no ma se bi utimi busa se na woi ofrifie ha because of enoma bia ukuhu ye ne enoma bia ekoso fie ho ma menka sembi wo betima koto store shirt ana t-shirt eye designer wear but untim fa pepa ho da Nyankopon asem wo untimi nyame mfiri because Nyankopon e wo noma bia wo ye bia ade bia wo ye bia so mfa so na ye nipa no ye nipa nti edumra bia na ye ya gye Nyankopon adwuma kra ye o je adwuma be na meto sa na medwin noma bi samsa na entontom kra no nyame bo mo ye den entontom se bibi ti se edwie awansra tefre ombe ye de wo wiase wan hwe yi a unti Nyankopon ase ba de bia nyame bo ye bia e wo purpose nti ye de wo bo ye ade we ya ka ne saa no untimi mfa ade nyame nyame mmɔ nipa kwa nyame mmɔ ade kwa nyane beto asase so a na mane no akodu baabi emre bi atwam se mbeka ya TV so na sebe obi a na dwen ye emse ogina baabi na wodwon so se mo hwɛ saa drama na ogina baabi a wodwon so baabi a ogina wodwon so no sebe mpreduasa so yo obi a wadwen da ho pa wonye saa enda Ghana hanom ube wudi pata sani pa bebia wogina pa sebe be market jo yi ni be madwonso ya na ano woden eden ti na meka sa ebri oyi ne be madwonso na obi a wodan kwanchen
sabi yɛbɛka sɛ wabɔdam oyi ne ken odi le akwa ne papa oho yenya saa nipa no a yɛyi ne bomfia sɛ wabɔdam yɛna nyi so mfa so mehwɛ drama bi yɛ nipa no sabi ne wabɔdam ɛda hɔ na bɛrima no ne yere ɛbɛpa keka no do sɛ nipa bi set trap ama wɔ mo sɛ ɔmo pɛ sɛ saa yedi ɔmo di no ɔmo nya asɛm bɛrima no ne yere ɔmbɛpa keka ne si hɔ no ɛna ɔmo wura fie bi mu sɛ bodam ni bi da hɔ nipa na wɔde koke bɛto kaa ni mu sɛ bodam ni ne ho no ade we da me hwɛ me tini suo sɛ bodam ni ne ho no to wɔde koke ni tu mu no ɛna ɔno kɔɔyɛ ededu ta ma mo ba yɛ on betu kaa no on betu kaa no ɛna bodam ni sɔle ba kaa no sɛ papa ni mi sɛ obɛsɛ ni sika wa pɛ na ɔde ne na wo no sɛ frɛkɔ na ne ne sɛ o hani chade o ni ntie de obɛka badam ni su saa nti wo mu yi sika e de ma no se nye sika nti e na me ba ka na na de sei e na me da ha me hu se obi ade aba beye lot ne se so mo koka ne koke nipa no de koke abetu no sa koropoto ede e me abeche no show na kopon wa kwan a ofa so bo ade bia tawo ya sama ye de kan ampa ye nipa bi wo ya hia ne ka pokron peso bi be no ma no nanso sebe one ne yiri kodwale a obi bu akwa do omu nya wisu taro ba ko pe ofie enso sebe de na fo suo ka no sebe pe wonim se na yire ne no na ma meka sa asem we se wontimi nto ade a ne bo den te se de na meka se wakọ store akoto bia Gucci shirt wakoto we na wo ba bedwale na bia wo rafi wo taro ana woni taro ntu kwa ko ida be pepa ho enya adwuma Nyankopon wade bia ade oyema ebo ade bi obo e bia ho mfa so okay etine ade a fo suo di aba no ye yimu se nipa sumasi ukofie bi mampa nipa sumasi de ono ne manko ayeye asumasi nu ono ani nwia de ne made se renko yie ye fra broche ba se be president kruto adwuma bi ana ye ma nipa sumasi ba na ye enso mo mo damo emo ye nya adwi bi se ye ntra maame asumasi ba baako ne emfa ne nkoto ne ekọ abi ye nim nipa bi na ote ye bu na bovia bo kodu abroche wa make krache wo mo di kan enti Nyankopon obra ene ade a oye ma obi bia wo wiase enti yimu ani abonfia de mumye nyimfiri akwam na Nyankopon obehiraye medase Paul Kwabra bla tawo ehu hia e wa adware mu on se wan fasapo samna kura anwale a na de nsu kura ahoro ho a obehia tawo enti tawo ya de bia ehu hia e wo abrabom pa se betaro asema ye kan obi won ma ubo wura ne fie na ohwere tawro in fact awreho watch and I wash you are taw just brofo no ubetwe mu a si utaw oko alamu a se sane atare sane atahin si utaw ne fahata na eso won faso se wo si utaw ni yi no fahata imo bon wakasa kwa de pa want to say yes eje nka wo ho etisi na nyo adwen say bia o disappointment samre dwale wie na de so horo ho a tawro ndie nso ni faso eshutu wade nyinemu sede na ye ka say entonton so on faso se entonton besi won wade we obesi abo waso mafa no wa hwe ni ya obaka entonton de Yakobon kra anya ade ana edwie odwe kra be ye de nanso ni nyina ka ho bi ana kuro de sitoda wo na mona odwo ton saa de nyina ka ho ya brabo etiade bia ye bia wa brabom bia no so on faso tawo asema ye kan ye genua pa asem ne ye kan tawo no ye genua to wo ene me abrabo aye bo e de a kire se obeyi bia fru so onyi bi fru is over to you but wash your towel or towel yet adie betime si wo a wonka sa do hwene ekokopie mu a obetime aka se me tawri mo yehwam matari mo yehwam nipa me buani wo ye kama odi be ya dansidie ya ye wo bi won ma sebot osini ne makro ntimi hata na bonten adan on sini yie ne kon asene na moto masene eto ofale
bebre ntimi hatom towel kro fie wash your towel enu ne de genua wo betim enu ne be modie pie because won be pa ho a woni padua no kuro be start say eye ho se wo nya towel amfam pa ho a obedwade awie wo de samna sa po bia e bedwale awie se won be pa ho ma body no anwo a wakasa wo benya kuro e wo ni padua ni wash your towel hyehyɛ wo nneɛma na anwere ngu obadwom sɛ wo hata wo tawo abɔnten so and this time kwade emu si dan no e wɔ flat ya na veranda mu no ɔmo wɔ standing ayi bi a yɛ de nneɛma atata na wo tawo pa yɛ white ɛnɛ sɛ wo kɔ sikani bi fie ebinom fie na tawo white pa asɛn hɔ no mu a ɔmfa no bɛpa no egu ne kom kɛkɛ masa wash your towel si wo towel eguni kom keke no de fans but who could the papa no ho kai enye okay si wo towel eye abrabom adesua abrabom afutuo kase pa nipa wo bon for be example na wo si hata ho no mo bi twem kai sister towel ye fe nti se wo dinini blaye wo ko obi na aboa no said ye na mu a obi timi ka say odi for pod akono obi na so yensa emen ne nyankopɔ adawro ma yeso so ye pie eti nipa no wosi yen ana wa hata yen to fia kwa mecha pa wadawro ma yonkodo wosi yen ene wa hata yen me nipa bi etwamu a wosi odifuo pɔ kobna obi ko timi from say me baiti o pa me badɔ ense ne mentor ne me obi na si me etime sire wososo si wotawo si obi ne hata ne nipa bi mfa onya desua na wososo hunu se wosi tawo no a obi twam no woso abamfaso egenu bibia odwuma wo ye no bo obi ne wo twam a bla kosi na bo ami o tofia kwa na bo ami o oman ni na bo ami o mani si wu afesi yesi wo ho ase tawo bi won ma besi na asene nipa cho enye de obesene ye de yesiwa obetimesie na aboa wablabo medasi abrotia Oforisuo bema ye chia ye tiefo nyina na wash your towel well usi obodo ba anase utowura eye sini ye fi se de wusi kan ye no ade abodo ba no obetimi ede emu bibia na se biaye bia de apepa wanim at any time sanso na obetimi ede biaye bia apepa sebi otokwan no at any particular time a opese o use towel entini ye say wash your towel well because unim ebra obeso towel no ni ti wasa ede akopepa wanim ebia ubewie bia wo dane kakra na asa de chia anopa na wadwa na bia nudwo no so no ukodware a ba bia de pepa wanim no ubehu se bia ho na sebi otokwan no so no wo de pepa ho nsuo ade achi bia mo nso no wo sa de ba bia wo de pepa otokwan no nsuo no so sa akwa pepa sebi wano ho ene wani ni ade enti ye say wash your towel well because unim ba bia obeso ede apepa sebi otokwan no a echina obekwa akofa de apepa wani anase wano enti yese wash your towel well yen famra ya brabum yen famla awofo nso afem ne yen hwe ni sei awofo anase awofo bi wo ho a ne maye be se miensa na waye yiyimu ewo mu ode ba kwa akwoto private school mu on de onimade mienu aka de sato wono monko wo no international school ni no ana de okọ private school no obenwu set anopa ne lunch box ewom ya de na duane asim ya de drink asim ya sad biscuits enso aka ho asan ya say ne canteen fee esa de amano na ya man de wode beto ni bottom as pocket money na so de owo sato ni de said ya ho siesia de okọ private school no e de koye e won ne lunch box tum ene onu ankasa ne ho ne uniform ne mpaboa ne bag ebo na chi no enye sa na de okọ sato ne ye no obu okra polythene bag ne de amana ne books gum ne de amana ya wona ti kwasa wonko ne ayi bia 2 cedi 3 cedi 5 cedis ne de amana se wonko school no
fi so ono de okosa to aban school enti yesi wash your towel well obi nim de obehwe obi daache enkwada na bi a waye obi se we your favorite we de ni suban ye we de ni suban ye no yesi wash your towel well enkwada ya ye de wonum ba wiase mo no awofo ya ade a eye o maso die se wonum hwe omu nyina so fi se ebinom ye lawyers ebinom ye policemen and as police officers my mechanic in the whole in general says security personnel ebi eyen sentre 40 said de na ohene yire meni nuanom ye te ase no mu aye kasa de kira dasa ema omutie ani ebi ye adwadefo ye omu be business akese ebi ye ade ombeto ntos wodwom ama ye nso no yenya biato e de aye aduane adi enti we are training a whole lot of professionals ya in future ne ye benya no mayi mu na omu na nyankopon de omu abesua wo wofo na nasa wofo no se hwe wo mu so ye anya sa na sa wan hwe mu so ya e wo ma na sa wokọ omayi mu anasa wo bo omayi mu ase no mu a ba bia abekọ bia no we have professional robbers am robbers for wo mu nyina so ye ma wofo na wo wonom esan se wonom eyi mu bia wonom ye e wo mu ni wo mu nuanom ntamonte no wo mu so madofo anasa wo ma wofo no wo mu enti omo ankasa befa wo mu we omo anyi obi amana ntretene wonom e na wo mu afa wo mu kwan so enne bia kwa wie prison ni nyina na fa dodo na so bo ne de bebo empanyimfo a anasa awofo ya wode omo ba wiase anasa no ohwe won so because onom anwohye wonom tawo well wo mu toro no wonom anwohye ne ye na medema no ekwa wie no for so yesi obi nim obrempo ahyase wofo do so ampanyin se wo ye ne nyina enti enya we se we na mepe na asem enti mi hwe we na magya we akwada bi wo hwane maame de na kwoto adwumam efie mienu konfie mienso obepon ne ho nanso ne maame nim ba bi o ye adwuma 6 day 1 ode ne kwa adwumam ho ko hu ho no won hu ho biem sa master no watu afri ba bi owo so aye don ko hwe ne ba na kira kwan biem esanse yesi akwada bi o ye tibon koso onim ade de okwa university anase de okwa tertiary institution no wono na ye ni di na chie wash your towel well yesi empanyi etosa eya na ekwa mabunu diem na wanhwa wo bayi a daache de wo fi se bia wonyo obi ama wo no yesi abo abantofo ato atwe no ebeye twiaso botiti bi de wo ni se bia wontimi mehwe daache no eya na areho wonum so na ya nyankopɔ pagya wonum ya wawofo pinom wanu aduane kora no wose we ya me ba we dia wo ma panyin ni bi ni eyi panyimfo na si nkyɛn especially o ma wonum papa ne o mo maame agyan na maame na sa kwa wale foforo no panyimfo no ye ntwiti wonum ye naso no se yese eyi no 9 no 10 se panyina nkɔ nanimu a sometimes na ya na eden se nkwada no so no ebeba panyin si ya wotimi bua man kwada no so no epagente no de ye ka kire obi ane se wofo dɔso aye ne nyina wo ma dɔso a ti wani na hwe won mu nyina wo jai de wo ye nso apanyin se wonya adagye enka se wo de ne ma bi yi wo ho ano na me ni adagye wo kɔsku me nkɔsra ne da ɔkɔ adwuma me nkɔsra ne da yesi nya bre na ehwe wo ma ne nyina ewiase bre sesa de obu nse wonya obi ne no wo choba ba yi obi ama wo anhwe ya adagye akwada na wa ma wani ankɔ no so na wo anhwe ne ye no won ba ba ni petitu a wo fo pi na ne wo be kɔ wo ma na so ɔkɔ ahoyehia mu a wada fam no afa na wo hu abeg won sada won sa yam a wo pa wo ma chewnt no yesra wofo ema na nya mihu yanka yesi mihu yanka we no eya na akachi nti wo ma no wo mo nyina na dia me defa no no hwo mo nyina ye daache obi nim de obehwe obi me daase daache obi nim de obehwe obi eno ti se wo hwe towuro no na ye ni ba bi fa kopoten a ye de pepa ye nim ye de pepa ye to na o dane no ema ba bia fori nsuo dia na se de gunsom na ke kase yesi ni yesi ba bia dia odofo mafutu amde man se tre wonkwa bam ne boa afoforo nyina da adachi ankwa mamidi no omoso abeye mintiri ene atwetwe wuru 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 hello Osei Aboagye. Majwa. Good evening. Majeso obapa ni mpom te say. Yanko pardon, we be able to pronounce it. Adom nisha. Oh, I'm on the way to manage to make it why. Aye, when you move.
chiamano sono subi. Ah. Oforisuo Nyame so. Nyame Me tiase. and that system with your maye. I am no correct. What's your power world? See, the bano, see ye. I will be done next year. If I say on your way, no benty, and I saw no sugar benty. Which you know to say, dear, if I call or yes, stranger, and treating it, dear, there are no one in it. Maybe on your yellow banner, be quiet yellow banner on the show. The only next thing I will take the other dear on the name by the show. If you know the best year, maybe now to the other day. I made that say. Okay. Majuan out in the cano. Hello. Oh, Oforisuo Obama. Yeah. Ani chami boss a odi di mami di ke do gas and no video di amitiano. Oyibo national. Oyibo national ni. Ni mi papa sofo. Sa Arab kasa no kano. Omiti na ya omro fama na ye ya omro nyen. Ye kese o di yes o di Arab kasa ke omro ana. Omro de be o mi di fo. Sofo mi srew. Sa Arab kasa ni o ka e pata na omro no. If you are near or ball you are man that you. Now, Oforisuo, Yeah. and then so be there, Udia Pano, Kaye, Nakupon Shram, wash your towel well. Yimwama, Nipa, Yimwa. We are Fantini, and many the Wallo by 2 money Walino. But one man now Waleno, Ubanu, Koyeno. Can you now be Wallo by now soon pen? Or no, the officer, Ubani Pejma, or Cosinisu. If you could a year best, yeah. You won't see no idea, Niba woman, Manu. The best Bogana, I catch a Boga say, yeah, baby. Or Marco Shani, the old fee or Cado, who call his son away, you had you ask them with day. But Papa, who call his son in all best Papano. A good dear Papani Wano. The orange son or no, a good dear. Actually, the good day you are on the travel shampoo. I say, you money. Why you know, I'm wire. I'm anywhere, I'm anywhere, I'm in I had any tobacco. You try a more than I never have on a beba. I find you know, you find you anymore. I'm wire, only namming judgment. Okay. Hello. Those of them, Yeah. Majuso. The word to Ghana region, manager Fini. Now, one may or We're here. What now? Want to make a now, Mrs. Penisu, or so here, or so a woman copy, very cremo, and pay her, or so man like this. Also, when you just okay. mankind, and we did Yakupon, the 2 dear quarter sergeant. So I got transferred the devil of course, so day and no new one here, Yamimpe. Yami, Yami, the 2 dear, and if so be only one. It's my friend, and my canoe baby, Fusu. They were waiting in my subsequent Pia or the tower. Yeah, and you're good to see. The tower of course, you see, this is what if found one and call you, and then someone of my cabin, you know, Yami Richam what? Bibi Aboga, when I do no mind in any more margin. Okay. Hello. Oforisuo Obama. Yeah. Maju. Asem Mpe Nipa. We only come out rich with the small daughter. Man Pontin. Oforisuo Amishamu pa na futusem papa mo bia brain. We are futusem papa. So ya papa mo hin di bia mo ti bia no. Futusem papa. Na mo so mo di bia brain. Na ensi eta wuyi. Ensi wuyi mo kwa so na hin ri ka mo ya. Wa nyi ni yie bo so da bia do ko sebe woto. Ona wo pe da na ba ba no. Se wuyi di bia yi and then never had a bonus. I did a yesterday. A letter to me, and I'm speaking on my brother's so. Therefore, no force in any ceremony than in Nyametia say hello. All right. Yay! Osei. Yay! I hear it. But ya tiapa. Oh, but you are doing that.
I'm your work for the original Nigeria that the papa. You are so friendly, so this project. Tell I want to choose the transport here. And someone I come. And then I'll have a you got or that. The question is that a year at some of the avoiding there. I've not done a sword, bring 37 years to the hand done it. And so that's how much I'm going. Already, the hand is you, and I'm a mana. I'm more feeling. Sometimes they take piano. If I cannot be the together phone, then come in now, back on them. If I can't push on come home, I should be. Nyame tiase hello. Hello. He na frefre udi. I'm trying to friend and see and make a test. Okay. I do it here. When I now offer to know my own life, I go to school. Okay. I don't know what I'm saying. Oh, for you, I had a monster. Let me make a suffer. I won't know your moment. Now I say, I won't know your more. It is a bad say. If you are lawful, be the Asem. I saw only an immediate one. I don't think another to say barren. Now I could dream maybe. Who are not carry out board, and I think to be found. If I want to look at me, look me up why, and so also well. The way number you should have the actual thing. I won't know him. So we'll ban on Noah, and we'll be full of box. Or what was never a work on the actual. And so, not really allowed you. Oh, you know, I won't know you, not my fear. You got my I read there. Okay. Hello. Hello, folks. I'm money at you, my power. Juma Dase. But your friend and Mamma Emilia. Okay. If you see so, I'm a hair. Auntie Miyako. But I can say, I am Colaya no motete. Do a horn no be back here. Umakalana no say, I probably will be vanity. Baby, on any mother to lady the ground per se, I will have a bang hole. When you squat at the unknown South lady, who feed baby not a summer mean. In the end, so I and conform my kitchen. Young shut up for me. Your muscle, but whom you know, the overdone no do be or ye be, and ye be. The women do cry at the other so. And now, monoso, yes, no, say, so for the energy, on clock on the baby, I can't be man, I know we will not suffer. Hello. Penny Pa meet you. Because I'm out here with the friend about you. Okay. You. My radio set no go from Wadaroma. For it to look about we are presiding elder. We have the Ashulino. We are different. We characters first. If you have said, so you so you want to show me more. One the classes crowd, but you but treatment and the man actually a commercial, a could be a BS and Wawa, and not the other one into a crown. Who can be the action and not why a bassa? And what you are coming when they set your bubble, do not get common number 10. And now I couldn't be back when you to me up while you used to buy. Okay. Hello. Hello, let's say then, Mama Juro. Obaya magazine. Mama, what is it? Adam Nisha. Already, and I'm talking to the maker control. Okay. That's when it's here. And when you tell me, I'm answering you, say, we will be here. We will be here, you will be here. Yes, sir. We are that's no one can solve the trust swabber. The Diana comes in the middle of women red. The son said, the dear papa. It's the middle of women make sure. The new Sagabana neighbor is just a woman in Mancoan. The father saw the account, Yanka the account. Only be the account to Jackson is in the middle of women. Miniamo. It's when I first and 90. My name is a beboy and pa.
Yamin come on, the software year. No, yeah, one sense should be a mass and a year she can crack. Oh, no, my flow, what you yay. My dear, you slip from about Yamin come on. Okay. Obaya magazine, Obaya Buaman, Samami we Fofroma or Shewomo, into a Yemen one say or can't say 7 no. Hello, Oforisuo. Panipa Udin baby out free. I friend Sapo. Make a free the Mawes. Na monsa mono. Ya na book be pa na mokoke. Na mo free. Ya na anodin. Na de ana me answer. Metime flesh so minya enene da aba mo program eso. Oh, Panipa kafra. Mafuti samne de eno ana jamene me yere. Ya de boy bra. This da bia say so ne antiema. That is say ya sa kafuma ya answer ya to anti nyame nhira mo ne muduma pa moye. Abedafo nyina so madru modu. Asama obi abeka bia no muda ho. Ema yeti ase ema eboa ya bla papa. Na de mo kan sao enye ize se otawo ye fina di jale a wan kasa kura jale sa ho amfi na ho ayi da chin se de wan jale ye enti ya da masepa se mama ya dynasty no ma bebre so nyame nhyira o yesu bi mu amen. Hello agwanta pa jize yewu omna samu apaje na ni ahwewiem omuna ye mi o omuna ti se me ka da mo so ka mi ne preocupe ka da mo ka ti e fa ni pa ka mi na no so u no ye mi tenta bema ya mi apre na ya mi wo ya mi ti ase ya mi sha wa se ntama o de benyi na ye papa on the same thing nyamumu amin tia be producer mo na me tia no be ba o nyeme ne ka ko mo no me lenge ye si obiawo be dia tam o jemba yen ana misali lenke ba kuna o de ko na o si da fo bi esinia ya papa me tese me ye da ho na me da go da wa me yi me na aja me na fo no me nya ya na fo ye me no me na me ni fi ba ye fu ba fo di me nya me tada me ma omo se yi mu omo na sai en se mo ko mo no de dia na se pa ni ko bi ni mo wu de mo ka se me da do ba ko ko na juma mo ba ko na juma ba ko so me do ba wu ti mo da ba no ba me juma da ba no ti fi ada enye yi mo a sile ko le fu me e be da ba no ba wa che me da ni ni be me na ya wu ya mo omo no sai se ma papa yi ba ye ko ma Okay, your last caller. Now you're offering na fancy. Hello, good morning. Majes Open Nipa. We dey put you at like. Yeah, Peter, I can't. No, we try to do what we want to do. My word, no. Ayakwana, say akasima ba ko pe. You know the abandon. Very said that I mean, the deal who got me just the thing what happened to that my thing. Everyone, now the thing I mean, so you might be. I'm aware that is the problem. And particularly, I'm not a more. So I won't get some of the way to set up the new city. The next year, it's not yet to bring that to them. Yeah, it's just for the thing is to Sompa. I don't know if you that I was there at Sompa. It's been an issue. Okay, now what trouble? It was Sompa 93.1. Aha ya de ofrenu nyina ebesi. Aha ena ya de ofrenu nyina ebesi. Na sabre no sede afutu sam no esikoye no. Eduru ba bi na se wa mie nyoma mu a na ama nyoma aye si one time. Ya mahwefo nyina kwaba. Eba Sompa TV. Ya mahwefo nyina akwaba. Signal no asasi form se aka to ane bro na ye ko Sompa TV no so
na said na me manugusu ameka no wash your towel we no emodu na wan hweye na wan kwanimu pa no a wo de be towel sie ano din ye papa you say ubiem kwajo space say uyimu osu yimu ni mami yen okwa na nse na nyame aboa ma wotimi ba first wo se be bia oveda fon ene de se wokota be pobisuru enu nya ya kwajo space ni dwe nya dwe ya ne wo fra na ne cheche ne de je de wo fra na dem kwajo space we no kra na sanya brampa me ka bibia ko wan kwajo wan we ya de wo ye no ye ma nwem biem o. Okay, ya twa signal no na ya ko Sompa TV. Ya twa signal no na ya toa so de afiri ho. Ya mahwefo nyina akwaba eba Sompa 93.1 Sompa TV. Ho na wani egusu a wo hweye no efiri no. Omna samu atena se sa na odifo po kwabna obetene kan enanwumre yi. Ohene yire maame yaboa akua esuama fa ho ye dan abrewatia no obetene kan Bama usu kantakraka chief executive producer Asem Mpe Nipa dwumadie ene wakunkyere nyoma wode agu apro so a yebetem tusa na yede ama yahwefo ene yetiefo ekoba jesi eka producers no za na ya mensa brampa ono so eka ho oyuko ba kwaku yabo aka ho sa na free oba besi a woko apremu ano na free enso ka producers ho a enya asem keto akra na uko MC ahwa school fees ewo ho sa ena Christian enso ewo ho wa dawruma yima so ewo ho ena yeko social media handles na so Facebook no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Facebook Sompa TV Ghana and subscribe na wa say na afofro enso atiebi sa na Facebook wa Sompa 93.1 subscribe share na amanfo etiebi ena Asem Mpe Nipa wampe bi entie hey wayo ho kra na ye ko YouTube no abagwafo de no eno so Sompa TV ye ko subscribe ye share na afofro enso enhwebi wona wo hwe ye every Africa countries ahodo no Sompa TV adawroma ena omuso omunya Asem Mpe Nipa na womuso etie kofro bofo mpa ba masuketu am yipebre na se Aboagye Oforisuo me ena mede Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so na futu samwa ye de brewo ewo radio no so ana FM no so no say wash your towel eno ne akirem ene say wash your towel well no say wan hwe ya mfanyo ma keka anko animu a obeka se towel tra debi na sadia futusam no ewura mu no edi tisimu abrabom nsem no towel eya debia se ye ka adware a eho hia yie pa efrise nsuo na nya kan ho ubeda pia bonten age se towel ya na towel no na se usom se odi dware a ana de pepa ho a esheda ni baby potin se aha na me pepa manim aha na se be produce am de pepa mafuruso we na me de pepa me nase ube wie akire ni nyina no na baby ayensuo na ensuo na aka no ebi ye wanim ebi ye wasum ebi ye ohwinim ebi ye onase ebi ye wachi ene ye di sane abrabomu ne de tuufo de a ewiase abrabo nipa bia ubehia bia no fa eni die eni obuoma no atade ehye no emfa hwe sa ye fefe se efin evanre tribalism yenyin firim efrisese de tawa futuo no kode a se yenyina ye be kambom se nyankopon ma ene Ghana for de a tawo no ensuo na kan ba bia enu nti awofo nso so no se wo ba wo fie ana wo ma wo fie amenyenyi mu hwomu nyina pepepe na ewiase obi nim donku a ade ebeche so atejesem ene otuma kuma sem mpempi ya na yede ebrew ewo Sompa TV no so no ene baby a yeduro eye ensagu baby a yeduro no eye ensagu na akamfo apaye ana wonsagu no abra ohia bibi efri krupo twedi apoba se yi adomwo no sabre no ena wogunsa na empempi no se yeka se ensagu a edin ba ko akamfo agitumu
eye apaye na sa apaye we no na medical ka cho se esanse wo pa asema ka che nyame ana ka che mframanti no akamfo gidie nyina won sagum ne se asem bi asi ena yegunsa nananom ekọ enkonwa so dabonia ogunsa de maye nananom samafo se dwumadie bia yedie no omra no megina yachi na wonyina yachi achi ginapa na empempi no se yeto edin ana se yeto ye abadin to a yetumi egunsa akwanhia bi esi na santiase anya adwuma yetumi egunsa sa ena se wohwe na abrabom enwoma enkoye emfa mawo a yegu ensa na kanfo amiete ase se yeni dapotin a yeheda de gunsa no emom nananom adedaboni bia sisi osi egunsa de na sa asem bi si enne na se wo se yefre nananom samafo na wo bekire yachi na wo kire yachi achidia pa wo se yegunsa na yede fre nananom ensamafo na obia so wokwan a wofa so na wodi egunsa ede fra krupo twedi ampo basa yi adom enumu ena ye ka kire adehye wo wiase afa na mu nyina se titibremu no na yen shedan for bible mai na yen sum nyame no na nananom ewo kwan ye wofa so sum nyame na saa kwan ye wofa so enne krupo twedi ampo edi nkomo no eye nsagu ene apaye enunti yede mu si ha ofiri wo kyena kono ene na etoto aso no ensagu mu emfaso ene kwanye efaso gunsa ene akande ya yedi gunsa no yede baba bedamu ewo Sompa TV no so amanyoma akonkai edi amawo na dabia da ye mamunya nteye se ukoto se kraman osipata so a se nye ono ene fo ya obi ene man so ede no esi ho saa ena abotatia obetwa so a na wonam emaba so adwumaku bia da woroma ena Asem Mpe Nipa wo so yasene na yetumi ede ebrewo 21st clinic the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert na 21st clinic oba ye no ema Ghana fo chi ni tumu no Ghana woso ahodo awogye Ghana ahodo awogye na wotwapo ekwa aburuchire kwasi broni krom 21st clinic otumi ekwaje abasobode ho efrise 21st clinic ni nyuma eye kama na sciatica no a 21st clinic dia gidin ewo wiase afa na nyina no sa yade we no wanhwe ye edobeka dem ni nyina ne se eso sisi efausirem ona kokom ho na eduru baabi a utia fomu a na utumi se asede onan agene no odofo se wanhwe ye saa de we okotu a enye ye empo water closet kura wotena so no eya asem foforo untumi emuka wonanim eya sciatica yade no utumi se untinimu atwetwe pa eya 21st clinic nkuto ena okwa obetumi atu sciatica yade na se ade ama na ena nwumre 21st clinic se mema wasonte se yade bibre biada efiri utri nwia no ekosi wo mawura no bra 21st clinic wodo be fam fidia huduom na wo yade poten wode aduro be kan bia wono so aseme kan tro se enye broni sa no eye organic krupo twedi ampon menubra ene ni hini ene habaya ena 21st clinic wode esa yade umpewe na apede he na bibiduro no so esa yade dia na etu ase ye ko 21st clinic ye hawo ebiada ama yentumi enko ye nyuma so a eye yade adani nkonu da yeso no ye ko 21st clinic ni akwa kotu ase laboratory scan ene massage machines no abusu secha na Ghana hanu 15 branches wa training kwa bem se wo sayade ama Ghana fo ho ato mu ye papa na kumase ade ehwan overseas wani Alpha Radio no ene boho pe asantema po akwantempo so no se wufri ahase na wo kọ asantema po a onsabo kusanifa so Alpha Radio aside hwa eho ena 21st clinic wo kumase aha na obehu wo mo oboase wo ho enkan wo ho dometema kasoa obehu no wo ho takwa ade kofodua enkokọ sunwani brekum
wanchi tachima nkranza go so de bi so dwabo so 21st clinic say bra na ebejo yade na sciatica no kra de ehu 21st clinic na odwane yafra wo mo ahoma trufo so 0540 311 311 0540 311 311 Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Odifo Samuel Prayer and Counseling Center. Odofo yen komensha hembo buanwate. Ejaba family house ho, ho na make for the amount, ho eneja kokona so, na seja kokona aso no, Odifo Samuel, akwanchire papa, wono na krupo twedi ampon, ayabuafo, wotwa okutwa nsuo ne nan yanka nsuo no wama no honhom mu aniwa wode esa wo manfo yade eyeka promise and faith na anim guase na yade kwankro no da pepi no se de ya na mtaka no se yeyi wa free asopiti na wo honto no yeyi wo no na chese kofie kowu dabi eye honhom mu yade honhom aniwa de Odifo Samuel Prayer and Counseling Center and I make comfort na mede amount a call to asem na asem wudi bimo wasasi ya Jeffrey wunsem na so omo person mu butanchia amanfo odi atia ya ko Odifo Samuel ho ugina daka mu no kure no bedadi no free man a spiritual marriage na ententan chechero akwantusem na ye bisi basa awade no unya bi watimu se wo ho ofe enso bema bi amfraw Efia pinu ene aduanu mienu atwa mu efri January ebesi December bema bi amfrewu se kura amfa wasum ense hu se bibi ne yade asi wanim yakoni akotententan mfiri ho na nya bema papa bi ware na watumi awo efri se awade mu nhira eyema enunti obibiada wontimi enwo no yakọ Odifo Samuel ho obemu akwankyere mu ohwam se de beya ubetumi awo afa ho na wafa oba medical ka cho se manhia hembobo ano ho na wotini juma yafra Odifo Samuel wa trufo iso 0504 588454 0504 588454 and 0265 441995 0265 441995 and 0578 405519 0578 405519 yakomesia hembobo ano ho eno Odifo Samuel otini juma said e be nyoma betumi akonkai ede ama wa brabo na nyoma asipi na asita ede amount Silent Night Guest House and Event Center. Silent Night Guest House and Event Center. Ye bia we na du so abeka so adu abrochire ye abrochire adurugana na abrochire adurugana no eye nyankyira ne ase IPT ho na abrochire aduru na hefa na make for the ama wo eye Silent Night Guest House and Event Center na ukoduru ho na udanyane a anopa breakfast na radio anopa breakfast na ready na ehwo no said your mompa no esitie no hey omato mpa no omatompa no ye papa baby wo ho a wanhwe ya sonkronsuo ne enkroso no obefa bi edi akodem sonkronsuo ne enkroso no na sumye na nkasa no ye kata na wodi kwei wo kwa home no na de yade na eko enso Silent Night Guest House no omu bibia mu ohwam kama efri se wodi nduro na sisi wo monwoma no enti emu ohwam kama ehwo fe papa na one day engagement no ene adoring no ehwo na amafo ye no wo mokoye no hogie animonyam eye Silent Night Guest House and I make comfort na media ma drink mu asorto local and continental dishes yenko Silent Night Guest House na yenko didi yenko ne yenko sankwai yenko nkodi mu oni abomu emu otwam ewo Silent Night Guest House na kwasi ada de mutuo special no emuto special no ani fufuo no hey wo mo ko hono dia dance se brabra nkwai abunu abekwai ye Silent Night Guest House ni maduane ye oni maduane ye enye aduane abekwa na nkyerɛ twa mu debi kone kodi dia aduane pa na kwasi ada mutuo special ni fufuo special no udidi nyina live band no edi atwagu
na edi atwaguo no na nam Sompa FM no so umpewi na apɛdeɛ hen nyankyerɛ ne ase akwantepo so a police barrier na wotra ya police station wa wotra ya junction na wo no a noa ne Silent Night Guest House IPT na mekanfo na media mowi yɛfrɛ wa mo wa homa trufo so na de akam biada no yemusa wa mo no mu kuda ne bi ma na koda na da no ho na ho ntɔ 0596 103 338 0596 103 338 and 0540 942 916 0540 942 916 ye ko Silent Night Guest House ye ko nya kwa didi event center papa and a Silent Night Guest House de wo ba no anya atrase na ansa na no ye ko computer so adwadi aba na de oba na nya atrase no asem checheche na ye de ato ya apronso no enne medical culture say enne ne ebehu awo no yam no ankasa ye ko computer so adwadi emra odofo me ma wakwa ba
na che se paper na se sie na eyirai ti paper no ayira osusu se paper no na fine paper ne de misusu se na misusu se me nanan be ma no ene bia me ne na wo ho nti me se bia won be yi papers no e di free ho nti me ya en be ma no so ba me bisa ha no so a wo se anyi wo no a nti me ko asa no so me ya na e di be 5 days de we ho an se obi abeka kire me se ye di letter abra me se ye fie wura se me mfa letter ne mre o me hwe ya me de ma me ban me nana ne hwe ya wo so ma me ayi na awotwe me nsa me mfe ntu na aye dene ti de be ya ne se me kwa akohwe me friend kura nsa me kwa akohwe ayi efie me fie no na chese me kwa akoye ho adwuma ampanya pa me call ya me duru hwa do bi ka che ma me wo ko da eda no ho me sin ai me kwa ya no se fie no wo bi ato enti ma me sane wo bi ato ne me da me hoto asase no so me premi soup kwapmo se me kunu me na atena 42 years abre papa 42 years mu ya wo mu ayro ho mu su na wo bia ma me kafra wo bia ti ma fe fie no afi de sister no wo ha wase anti wo bia to ni o na me su pa bi su kwapmo se so yes to me di ba bi da me su me ni ba bi a me fa me so okunani ma mobo okunani rahuni mi ni bi okunani ami ma bi papa ma me boatima ususu se sa wo nana no ma me boatime kafra oba kafra edru ba bia mi ebasa anuti adofo ye besra mo se awrahusemi yakọ Facebook Sompa 93.1 Sompa TV Ghana yakọ Facebook o ya subscribe na yan share na awrahusem we anu odinye papa na yakọ YouTube no aso Sompa TV na yakọ subscribe share na afoforo enso enhwebi na sa na wiase abrabo ye kono no na se wasi odai eye wa japade na unkoton ye na obi afa ho akwakoton eye abrahosem papa ma me bo atmanti sa wo na ususu se wona fa akrata no ne ma me ne hwan ma me ne bana obaba na yese wan o ma me no oba kro yese wan no onana no ma ma me no ma me no jo ye be dase papa me mo akwaba empom te sei me mo akwaba biem opani nimo efri hin na baaye asem yanti na baaye wo panipa sanse musi ni adifi ajapade jamo efri se pani transe kakra ye mame wate waya ade papa efri se sadia asem no asiakọ na sa asem we anti na afri nkran bade a ebi ta bade na wama me ho ankasa adwire me mu akọ ababiem pani ni mo na kwamkusi oyodie kwamkusi abonya ne baabi ko eye mambo atema kunu wonya ne baabi ko oyodie pacho oye mofa wofa no pani pompa noki mufiri he ifri sawia haya yo na kwame unim se fie no ono ane si ye de pacho mofa no owiye no nam di nade but asase ni abusia sase ela mofa edu no so sasa for the do no so no na odi ade no etu odi ade no ton saturday sase ton sase sawia sase no yes that is editor no ton sase ni beblebi ton ni na eti mi kura mi ko se offer ati se ton mi kura mi bi am ton na se so famo mbla offer o ma me ni do hobi o ma me bi couple kura ma me eti owu ye no e me di ade no na offer so si efi do pay one complete edi edu be no for ka tell say ne ba yese wa no o mo kru ska 30 million se ko fa ton table nefa mo edan so papa yes was okunu abu to mo fakache ba na yiro kakache sa aso mo fakache a chile mi say o ma yasi be man discuss on ton table be kan ma di kache mi say
from first color mano. Or the ma a almost papa table will be. I felt it in the man, Yassino. I said, we buy, I said, we buy, say, yes, it was a assassin. First of all, assassin. But we died yet because I said more for a Sifiano on complete member of 4 rooms. Now, Omomoso, you'll buy some by a day. Panina or Titins Arsenal or Tondi and now Ton the Buabusiano. They said the nephew one the dark Osiano. But said assassin Dosso. And two to say assassin or Toyana or de SC Dinana. But I don't be this down. You're not Liska. And to know who see Dana Mabusia and I was Yamanema. She said, what your papa to 7 because the fear of so. I don't know if you're so. Not in Tons Arsenal. Ebi. Something in the person, and now you see fear one complete. None of weirdo. Now I say, man, and lay the 4. None of man so or more. But more for catch himself, Helman, papa. So me like a Mr. Boss or like a man your bed day. Need not if you come on. Na any panini mo se wo ka so be mo for no na che se unua pani kwam kusi wanya bola na samanse bol I can't tell you well. Yeah, chat so we can see you don't to soon. But almost like I said more for well. The Koba said na ya toin what ho asem. But I'm still want him. O je ne say. Which is say one day more. It and the baba ko flame. Say down. Yes or what? Feel. I'm saying they don't see open na ko shi say. Obuti me more down so. Nti como ton da obisa so beton da no nti later no yes obu say so atom mbo me so anu baka cha mi e say o ka cha mi ne mo ma me le le hia e say ti mo da so kura ni o ko fa so e ko fa so tuma aboda so say de be bia dia yelo nti bika sala o say ne se wa ya be chi yese wa do nya ba ko e fe no koju kwabra so me ba no me chi kura obalu gu na so e pa inja e papa ti bi chen kura ben lo side a bi lo sa pa mechi no na side sa bi because mo fa no mi ti me fa lo kutu ya ben lo sa bi no okay na che se hono de ka mo ye ma se ya se wa mo nche no sa bi no se ana ye che no kura wa na bibi no sa bi sa ko se me ba ti ba ye boni a ya che me che no me no sa che no be an lu bi a mo fo be nu me na wachi obala pagu de se di bel be sabino sala bakate okay enti panini mo sesi ya masama mo ibusa wetwato na yabo oba ya se wane akyerewo se adano ekwa ba ma otie dia fine but ene no amafo na ka kire me jo eno ti sabre oba ya se wada na waton no ye ma papa no mfa ana mo beje mo ade na se koba ne se ya se wa diska no na ye de na ekwa afiase ye said you can say ye be ukwa ko be no and say achina wa sa ko be no me be chidwa say be say wa yen li me be chidwa no me say be no on ka so be chidwa me na me ko be no ti say da no de mo mpema ya say one first can ni David ti yen kokoje da na mamu on fa bu kura ba me okay opani ni mo ono ena edi ni nwia opani kwame kusi ade ni wofa nimpon na ono ne di na ade sabre se ye kan asase no akasa edan siso a opani ni mo kire se eye busua asase na empo ensase a otonton ye ni bi ehu sika ena opani kwame kusi edi si dai enu ti ye che kura no a pani ni mo ne chefa wom a ompene madan no ya sewa enton ne mpu wa fasika no edi awasane sirim ya sewa ne wa ha yenko ne kotie ya sewa ne ye ne no etwetwe nkomo nsemo a ode to producer anim okay. Na adan one can show mama. Yeah, quite a little. Maybe I'm not your one. I'm yes, or move 2 years. They catch a million by his anchor. Among system and anchor, young quiet now, I'm sure they said it, and I ended. You can see, yeah.
yɛbɛbɔ ka nti mesi ba no yɛ sɛ ɔno kuro bɛnya obi amoa ato nanka yɛde ayɛ bi complete ebi a 2-bedroom complete ɛwɔ baabi foforɔ na aboa no nti bɛyɛ na mesɛ okay deɛ wofa no nso yɛ nti rice sɛe na yɛyɛ ɛbɛboa ɛna ɔno kaa so ɛbuo sei ɛna yɛboa nti ne mpo no bɛɛ ma metɔn yɛ mpo yɛ na wɔn ha na obi maa to ope ɛna mɛmɛ de bi kaa na yɛ sɛ mɛmɛ price mi nya yɛ koraa ɛyɛ more than deɛ ɔmo ka no mɛmɛ na ɛka nti sɛ na menim sɛ no ɔne n'adamfo bi na ahyehyɛ o sɛ bi ɛyɛ o ɛyɛ me nua na mene na ɛyɛ okay nti afɛ deɛ ɛtɔn wie yɛ a ɔmo ne me maame akɔyɛ wɔn sɛ manka nkyerɛ ɔmo na hɔ a hɔ obi a mene mu nyinaa me mpo mo ka nyinaa me si daabi ɔmo yɛ nkyɛn na nka yɛ mpɛsita sɛ mo san bɛyɛ sɛ manka nkyerɛ mu na buo ne ɛɛfo na hɔ a hɔ a maka amate nti ma me frɛ man na metɔn ma ne deɛ me ne kuma se na wɔn kan na ɛyi no so na me din na wɔ so ati price no ɛpaatɔ bla na yɛn tena se ne mpɛ na fa price ne bi ka ho na ɛmoa obiara na bla no so wate nti bla ne na efiri hɔ no mente ne nka on marry me so na bi ɛna yɛ akɔkɔduru apart from that and say no mo nipa no to fie mo sika no esu a enchon fa bi nka ho nyɛ sa me pacho wala no ma ɛdan no to ne say ọtọ no 100 say 100 million Ghana cedis which is 1 billion old currency na me ha no say gentina wan kasa no wo maame wone no anwene ho ana sensusu ho a ansa na wo ton on say we na 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 nke ye dey surprise me na born so nte anything na dana ina ye me sa ina ya you see be na born na price no price ni enya ndo betia nti wono wo frɛ wo form a wo nka so na sɛ food one to sense kana itu sa na mo menya no na nka sa da yo ka so na nka sa na ase na bu ofu kwa be na mo fa so mo nya dan nkrata because paper no ne mu ho ne nyina wo me ho na nkrata ne nyina wo ho enti sambre sika na e wo ho anasa nuafo no mache David, me ame ho. Maybe sir. We are where say o ma me baby a wo tie no ya bre ne kata ase wuntu. Me ya we fa. Nti e de na we ya fa mu. Oh mama, we ni boy niska. So o ke baby, mana me answer. Me ye fufu so am e baby fufu. Yes, me ni e ho adwuma nyina. Say o ma me say edan no. Aha. Say ne kran nyina ne say. What the price ni so. One is the price ni so. It is I'm all can't say me back there a go ni so. See. Oh I know them mine e kan ho asema ono so o nya nti no so. Na say dan ye si ho no mo no. Wa de wani hwa do ne mo so de enso nye 1 billion asemo because family ho plot no kra no enye eboketwa on se me kan kan ya me ni ha me ni am isne the price no I want to price me buy let me hello jinaye wada roma me bisa se edan no wo hu enka ta na din be na wo so Pami kusi ana was mesa bisa wo no ma me hwa na wo dan no ho tumi oh no oye ye ma me de ono otu na ese ana mo mafa ho akwakoton
ɛdan no abla ma mo maame amane se se ko ba se maame ne se ɛdan no ma papa no entoa so biem enti onkoji papa no koji ni sika mfi mo no mo a asan be na mbeka so papa me kan ka che se e maame surprise no e wo so omra na yen tuna se bi enhia na so obeton no fofra na price ni kan ya omra papa no so asate abodan no so wabofo manaka kakra ni ami awe pa enti se ni esi mo be ya ne den se ono mali kan na kasa dada na memena mbisa se de esi no mo be ya ne den o se ma ya ne den Sensei. Ha, maybe say ɛdan na moton ye na maame ye de krata be no se ontu a o maame wona mobombo a wo be sun office ase ni ade. Bibisa ɛdan ifi no moton ye no, mo ya ade ana ase mo anya ade. Ah. Aya ade. Mo ya ade. Oyiwa. Furu na ni abie. Ya se wa se da no ton wa ya ade. Papa wote wo ba no. Timba no. Okola se no ka. Ote ye. Bite pa. Ote. Oso waton. Mame. Ote se oba no se eda na kwa bi so gitum na asisika no eniso a. Ote ye. Mekura wo mo ne mekura nwene ho de frisa me kunu wu ya me kwakwohwe eda no. A me ko ho no. Wo mo ne me nko ho da no wo mo kura so ne me nwene eda no ho kura ada. Akwapon se ye ka se ye etumi no na me frɛ wo mo se wo mo mra ye nkɔbɔ mi no bi so na me ntinem. Enti se buo ni so an ye mfa bi kan ho no ntwanto so na ya se we twa to so. Se me no wo mo mpon kasa asase no kura eda no kura ada kwapon se me se me pe ba bi de mi tirato ni ye etumi. Okay. Na ma wo ka na nye no kure. Okay. Ma me boatema ye hwe bibi sei. Adaba ya wosu kunu no ye adwuma o life. Na chese bosumi akatua no ogibi. Na ageni moso se ensase a woto ye na ekwa bi so di si da no. Eyampa se sika bi efiri nsase sika nim ana ukunu no ankasa ne si da no. Ipa show ebra me kunu ho no be ka kire me se abusua ne se wo mra na asase no wo masase no wona ye munde ye na di ade no ma mes no ngoton na me kunu ekoye nti wokoye no kokko tete okote o peso via ma o kokoye ho nyina nyema ne nyina awie nti wo mo wie no na wotete as eda no prot no wotete bi ma abusuafo no wotete bi ma wo na wosan ato ne bi na wo frɛ nananom nyina na wosan ache sika no ade bi ma wo mo and woman so and woman work on to woman so I win one so. Woman were free woman, no be ma will be at 20 million. Enti we say no. Enti akwa bi so no ukru no one see da no. Me pa cho me kunu wo see na so me ka ho nti me ebra ayi me kunu kra asase no. Ono abusu me pese me ma se wono ana din sika si ye. Aya abusu asase enso me ne kunu sika. Ana me de me no say what wanya bi. Abusua asase mfumse me ne kunu sika ena bia wode yedi si afie no. Okay. Na chese ukunu do ye adwuma no wasi ni dan. Ntimi dem no so me kunu aye adwuma ena abusua asase na wo tete no wade bi ena wode si ni dan. Na asa ni nyamu na abusua na asase no kura no. Okay, ye fa no pompono ho asem beba. Okay. Se mutie ya sewa eye mame boatema ebayia. Osei ni nuanom a ne papa ede wo mo ebre ne maame ma wode wo mo tenaye a wo nyina ye nuafo ne mom wo nye maame boatema yafurumu ma no no wo nyina ka ho ene wo koton edan no ye ne ba ko so atwetwe nkomo de wo kan ye yenkoni enkotie no. Yes sir. Yaw Osei Sompa FM Sompa TV no. Okay. Na u chiremu se unua no o ka se fie no munyina mo ya adwe na moton ye na nya no kre. Enya no kre sir. Na e ba de se. Ye tie ne se. Emi bi atwam. Papa no wuye no mu ho. Na me am ne dinko ne kre ba kope. Na me ka se ya. Ne se da no. Me miniska, onzo niska. Kwabran se niska divisi. Ani ento na at least ye fanye bibi na emwa ye ne emwa maame no so. No so da bi.
maame no ompene ana ekodae ana obi anka wasendi enti ewumu na me yonko bi efe no ayi Emmanuel atife ya so side o frem say ya afre no di dan jane say obeso oton dan nam say obeso oton dan say no say o de jane say ompe baya ema no na me ya we anam say wo enya we enti wana me frɛ achi ba kwabna na say kwabna say na ayi otin afre ma ka chi me say ya so pese ayi on prove no on to dan nam say na sa ne ya de na kwabna say on ka hwe nche no nam say okay de enkoda enti wana me frɛ ya no nam say na ni na pese o to dan na on frɛ emo ya mane ni nya obu adunchi ma say te pese yenye na oba anti amane na o so no na onu say odi ka bisa no wa hwe market na say ya so be frɛ aka chi nam so mo nya sa no nya de sa se do no yo ba onyi cheme de cheme fi ba ko ba to yo ba bia ne onya ma mema no na yeni anim se pese e tumpa ana hon so ko dai enti na se mo wo me ho ana ne ba na frɛ me say be bi ma amane ti no ye tu no omo ma no 1 month ana me say sa okay mate ana me frɛ no ma me no ana me frɛ no ma me no ana me frɛ me chi ban sam dum na to line so ana me kwabna ya e say ana ya funa ka je me say ma me say group for no 8 no afirian no ya ma no 1 month ti die ne be ye efirian no a on de kana dwene say yen ton dan no yen fan ko to plot e wa kan yen invest down man awas na okay yi chubu ama no 1 month yen ko to dan en fan ko to plot invest down that day ena ebiwi yen ma me ko tinu enti on fa sa de no kan chinchin na yen pe single room rent man ni na yen chinchia na en fa ma me ntim na echi no ye odan ho adwun bi a ya dwen boss me ka mi shim me tell madam for frame say na won yeska na kan chira me say me yeska say o dan o boss na me say me mo dan bi aso ana so ke de chen na me piu na me se nipa na obodan aso ana o friends maza na o dan na boss no madam for bi papa dan o de aja no na ho na ma kwase boss no so le dan no ya de no say ya ton na o na no de ma say o boss to pe ko di una number me ma no pe ana madam for ji una number na o friend no say maza dan na o ato no madam video na wana to ma o sister bi e friend ya o won kan ona ato dan na ma no ana me say sister bi na ato dan na ma no okay o de kan say one phone number e ma me na me friend no boss e di wana me ji brain na maza wana to dan na ma no say dem buzan sam so me papa je pa de ba ye say wato me so me to dan bi ama me na be ma fani dan no me na me tusin sa abra papa no wuye wana to dan na ma no so sister bi to ma no o de yase wa no ma ne baby kwa ne bi shia ne be jiska no ono akwa do amba o ma ne ba bo bi ne shia no be jiska no wa yam pepesi nya ma na wi no se ni ma me yare ano o so ne kwa buchi iti ne da no o peska ne meni ya Osei meba Osei ne maame yare ne maame yare o peska ne kwa buchi ade ne maame akwa buchi akwa ne yare sa enti no pressure wo so to pentem na do o yeska no o ye kwadwo ban redo e do yeska ligidi ana me say jana me fe ya me say ya de me kwa medical friend me fa office bi ana me fe de bi wana me fe ba pa e jani mu na me say ja say na asi oda no say na ya e John Frey ya wana me fe mo papa office ba ko fe chief say na ya ayo ana mu na say na de nyamba se line za no timi de me initially na me se me kan was because am fi say bi ona ma me no ana ko ton dan no me so ona ma me na say bi jama se bi kunafo so ne ba wansom ko to na me de kamen kan wo hwe ti me se ne maame no e ka mo bi ti ka me de kamen kan wasim bia enti ofani mo so frɛ e no so frɛ maame se na ya you know on ko ni mo hwe no so je me ka ko bisa se asem ne ko na se maame no kwa ni mo hwe ana me frɛ ya no se dit no sare no na me se ka me surprise mo na me hu plot bi wo kaswa plot no be fo ti am se ka me to ba ko me to na me bi ama na me bi akwabna na me so afa bi na me bi ama anti na me si bi so ma anti na me na wo a wo gina ho sabi secondary school na wi yo kwa no be chi be won o degree me so masters and sabi wo ye pedan ya wo na beto na mai ana wo na be chi be bia me gusi mi dansi na ma chose me plot bi brazeto ha bi na esa me de na ni yi mu am
asema na kan za no na ni yim sese obi asma so obi ka ka dan ko ton ye shia e ana me ka just no seni na fa sanka wada ma udin ni bi mpacho Media kasa friend cosmos kisi by fear dey kwasi in a different awasi yes sir asem na wie ye ne se ya oton fie no woni mo anwe no ho meboa Debbie wan kan kire ma me no Debbie wan kan because said na wo kan wo na asem num se woni aduafo ni nyina ne plan so beton fie no oboa enye no kweda na wo kasa no wo nsem mienu pe mani je ho pa wo kan se du se ye pe maame no mu peso mutu no ayama no bosome no boye mo adwen se nka anuafo mu nyina mo nyigi sika mom na mo fa ko ha dan maame no beboa bet on ka se wo ka se sebe ye wo papa yere na ene no beboa sa aha bet so na wo maame no ho adwen pa ya me sure ana ne yeto so mienu nso so wo ka sem bi se nka efie no se ye okunani no eye wo ma wo fada na yere no okunani no maame no eno wone ya na dwene ho na nka waton dia enke no so ni ho asem ka because of say oye papa yire nti huntumi na ntwe sa ya me shop awo sa kasa we ya apia free wonu na maybe sa say wone maame no na didiem ne na de no say na tie eno de to be honest me ka say me support na me boa because me ka say no mo ye mame a am no me last by me ka che no say eno mo sheda nyede any mame okay eno emfa no si ho no I hope say nyankopon be ye ama wonye bia ma wo mame no na me bisa say fie ya waton yi ususu say yen gi fie no back and I say wo wadwen ya say this time but it of mame me imagine na say sebi machiba no me be se me kala bat o abem national security edika on use no power na at least guy no yen nye bibi na ka yen free guy nisem na mame no say one room no pekwa na yen pe bi mu na ka mame no kotim me imagine ano mate guy no so aboso aduru empempen so bi no so me ka kire no me gin na ma mfe no ka kire say ade na wo ye no mo onto aso na sebi eye eja ena bi eja okunu abusia ene ne ma ena ba akwa fe kire beton enti mo onto aso mate sese wonya ato aso akodum pempen so bi eba se ye ne nakasa uche ye ne nakasa ekwan bia ye befa so a efie no maame no ne nkwala no mo amaka no sabeka ene abusu no ye befa so ti ase okay now ekoba se sika no eka no a wabo no so no eno me bisa se mo be ne den no wabo kana me ka che gan se omna me sia abusu no me ka che gan omna me sia abusu no ni entina msabi maame na ye ne ba menso menye ne bade bat me no ye no attie 15 kwa brim me da se bia o ya atonda ma si oto ma si na ka se oh sa fine anti isi na ya ayo je be ne dey onya aton bi ebu aton ne bia esua ene ye ni si ne enfa bi ma kunafo no so oti ase sa de a obi any problem na isi no okase obokase nti enya boss e kana obo ne de me man won se mo nto aso eno abo e kana obo de nya de obi asa de ka se tie bitima but ska obi toni de se ka se ye pama ne ye bi hu kwan so ya bi abitimi agada na e tweni sika mama okay Asem ababa wa ya se wa we nsem we no ebra na keteche oti ase du baby na ne bufu a ya me se ofa tobo ase ya na nyo onu ahu se nyo onu a adwuma bi wa Ghana ha emma nko na yese adwuma ya se wa untimi nya adwuma ho efiri se broni akoko ntimi na ya se wa sika dan che untimi hwe abrantie o kasa yi ba ko won masters ba ko ye degree holder enti ko muntimi modan so mom step mother ya na empokura mema say debi ya enkoton ne wodan dada ye bebo so a afa ne ekoto asase wo ka so a ye wodan dada ye bebo so Mama na o passport wo Pacho Debi. Uni passport edi tukwan. Pacho Debi. Oba so yare odo kwa abrochiri akohwe o yade. Obowa. Nsema wo kai ni nyina nya nokre. Sa me yare no mo kwa akohwe me yare. Yo, mane pompono ho. Okay. Said the adwumadie no yesi eye no ye dika sektiefo obo se
saa asɛm wo ye domo sukopa na esan sɛ yen hye sufanti no abrante no oto dan no chief producer na twetwe nkomo yenti wono so kasa wo kan ye na sɛdeɛ besepa ne konyina haban ye tase ne banimdifo no abadwafo nwuram atiefo mmeram na abrante no oto dan no efiri kyina kwa hefa kwan a ye befa so ye bekwa akogye dan no e dia masa abusuan okay dan say dia if that for me too yo me fachu producer na no din komo producer ene sana no wonim Sompa for no fachu Oforisuo na kasa yi oje usu bema na kasa yi oje usu yes sir de wo mi na say wona woton ofi wona wotoye me na me toye no me de bia mo ko ifie ni yeah me na me toye me na wonim de wo ma me ka sam chiro usu ata me kan na say sama na kiasi me ta hene kiasi yeah me wo jate na na ka hene wo tituja okay na adna me toye so wo kiasi makohwe me ama yes me na na kasai that was Thursday I'm saying na me nya bia to kiasi o nti because my tom me na me betu bi wa ha nti me nya bia to kiasi nti na ye ko shoma me na you se bibia ye kama na na ji me see you when o de me say Monday say me do Monday o do mi dum ya about 10 o'clock am fe na ntia o to jana o me shema me ele say ofian to ata esa na ko ne kreti nti me nyo obi a aha mamimbisa bisa me no wo tono na o ya say nkola no mo ma meti ase o say na be we say nkola mo meti ase no mo ma me no according to lady now o to dan na ma me no lady ne kire say ma me no ehun fa no yare nti omo onuanom no mo ye miensa omo ye 3 ena omunya miensa nya dwan ko bankuru so mo to fin dia hwe ma me no yale nti me Oforisuo so kasa mama na ya we say ewom se pepesi bia bedi me ho de ya kokko tuma ko twa ne funa se bibia umedi mu de no ya kasa san de then so owusumi nyina no so fan kasa okay because we are say eni penti ni pa we are say na da say nti se me metena se na sika mi tia ye ni e kama boni monje na me nya me dafa de ha asuje ma me ni asemi aka kama minni hwia meka wo ho bi se na bia ye tena se na ma me say ana bisia na say when ye kaka na ya ne eskanisa nti because sa kana is 1.1 no if you me turn 1.1 billion old currency 1.1 billion na the woman said lady no ka tell me say o ma me na busia for say sika ne ye den extra ina me na busia na tena se ina me di 6 bedrooms 6 bedrooms o me ba kasa what he fa o se nya me te he me me te stadium me me te stadium ina e dan so ho me ba ma me sa wo sadi e dan no auto 1.1 billion won say auto no fofofo e dan so ne fofofo e dan no me ba ti listen e dan no nye dan mu no asi wa chi blog wo hu nyina emre so ba o ke ya o do pasa bla mi o do pupa bla bo mi bo ba mi tu fogu kam wa ba ana do ba bo ba o de bla na fa na so ba ka dan na ha de dan na ho di o ma ni je say wonim ye nyina wanya nto boase ne ye kasa sa na me ba me ko hu dan no so hu ne me so no yes ye ka fi ya sia se pre ye say o de ye mfa gronto nchen o kasa no say bi ni penti na nipa ye den etiase yes kasa na wo ka ye nti abubu me kra yeah because me man tan hene fan me man tan hene na kwala ba wona woni me pa ba ho de bia na mu ko tamba ho okay enti say de wagye tum say maame no enya de say sebe obema wadi awre wo awuaja ne ma no ana say anu ntina na enhyehyɛ wo e ka wa yes o me ka bisika ho na ma ye den
ɔmo de ma me na mo fu mo ja pade ɛno no bɛyɛ wo ne nkwalaa ne ntɛm asɛm why ɛno no bɛyɛ me ne nkwalaa no mma no ntɛm asɛm sɛ ma no ne tɔn dan no deɛ nti ɛbɛyɛ ɛne ɔmo ntɛm asɛm nti nti wo sɛ wo kasa ɛno no bɛyɛ wo ne ntɛm nkwalaa ne ntɛm asɛm because maame no de w'anim ho hwee ɛna maame na kasa no woni kaprɛ ɛna ɔgye na adeɛ ɛde ɛyɛ nsɛm bebree nti ɛhwɛ na deɛ wɔ hɔnom no yɛka yɛyɛ fie mesa ɛnɛka ka meba hɔ but na sika so mekɔ bi kakra ɛnyɛ hwee mɛba sunday nti bia monday anapa kora mafrɛ asɛm a wowɔde ka ka sɛ sɛbi nnipa nti na nnipa wɔ hɔnom na mmeranteɛ hene akɔlaa ne ho no sɛbi mpɛ duasa mmeranteɛ hene akɔlaa bi ani hɔ a wɔagyi mi dabi nti wɔde aseɛ sɛ yɛnhwɛ ne ɛno nti na meka kyerɛw sɛ ɛno nti na meka kyerɛw sɛ ɛno nti na agya wusu meka kyerɛw sɛ meka kyerɛw sɛ pepɛsen biribiaa bɛdi me hɔ medin mu akɔɔta sɛ sɛ nyaa no mennie no n'akyi sɛ mennie no n'akyi because meka sɛ medie no n'akyi a ɛyɛ manso yes nti sɛ tena ase na asomdwie ba biribiaa yɛ adwuma a mepɛɛ no mepɛɛ no mato agya wusu nyame nka mo ho yɛfɛ me Derek okay Derek nti me aka Monday me ba ma first of all sa me nya sofo first of all me nya sofo nti me ame ba ho Monday why na me aduma adum dum me ba ho Monday okay me ba ho Monday matu kwa me ame ba ho Monday omra samwa Ofosuo ya semo Ghana edin on Ofosuo mayancha yen crofo bi a ye na yenwan mo US ya na omutie pa nsema ye ka nyina no omasire hu pesa oba Cynthia ya chiao pa ni Abigail yenti na chiao mo sese ye fidie ye na yete akwa nse bibi ye chechi omu a omokwate no mafra yen aka kire yenti omutie pa ya eda omase Ofosuo anoma bi ya me ya kakra na ansana mekasa no momemfa futu semama yawofo especially ma me otiwe mekwa asem so but ma menka no ma bi na no asem e pejasi wo no masa ye wie program we a ana ye ka asem wo ha enkrofo a menim sese nipa ho nsem saa hwe asem we ba ye no ma menka ncho oba no from day one Drew maybe a becker so can be now bye bye. Wajiji ne so sa. I can in na next time no. Ya no one every aguni who can be for so be no. Na ye obi ho atwa ne ready me ayiko. Me ka sa asem wi e dia mo bibia se wa wo ba wo ba. Na wo be hye ntatwo na wo be ne no ma be. Da chi bia one way a one wo de be di. O se I do aye wo nyina ne sa ne ma wo ho. Ne boa Oba bai se ne ma wo nti se tu aye tu nyina no obai wa anwene ho nti se obada bonte ase ne ma ka ho o abadai ma oni abadai ma mo na course ne noma bi a nya afiri obaba no maame ekwan bi so no ma na nya first and last no obi a wotie bia no se obai ye noma bi from day one no tia no na no ye ne aye menwa pani o ma hene yawadu o se obi ne baba no office na akwala no atemdidie wona no na papa no hwe ne ba no no se ba so mumpie o pamo wo mo wantimantia ne ba no ewo yenwa nanim we de ho be national theater e no pano se monko na de kura na wo bebusa no no so obetima bo papa asem ye na hima o ka se no at least wo de akura ba wo didi atam me amoba me ho wo didi atam wantimantia no ye heda wo babi pa kwasi de sa na oti o junior na ni pe hwe no mommy omo ya no me kosua mommy yes e babo mami ne baba no nti ne baba yi oye boni ayenka ene didi mu an odi adu samre foundation no opon kwasi asema abra baba wa di nyina ne basan wo ho
onyi se on feel sympathy bi ma say sam me ma me we hwe ntro wa twa to so wo yare wabo utokura wo de wo kwa chief producer Zado oyayi your friend say ban radio hwe ma me nka se ma me akwala no wo kan wo bi na akwala no wa yesa o jeje akwala no so dodo na obi a wotie bia nso fanye suahu se wo baba ya na ewade bi se ma de baako yenka no hwe o baba nso kwa awade meboa wotie ne wontie ne pa obi nkoka nche no o kwa awade no kwase ne kwa wu onwe ne to na se bempreduasa yate ni nyina o etitimude bi awo ne side ene wa didi mu ana abedu sambi won sama wugina ha wo kan yebusa wasam se amia na meton ye afede o de kofrafra se me ni menwan yebusa o question yebusa wa ye bro do se me na meton na nkwasiade kura se mabufu kura se an yebusa o se wa yade wo se ma yade opon nkwasiade a wadi se ma yade se so ye money ye nkanti from day one to enimisa ne ma amia de wafa waton oba pele oba ya santoa me na me maame de anti maton na wo ton ye no 7 predo baby maame ni situation wo maame abacha wo su wo mo mutie ye koko omono mesrewa emfa ya santoa tate magewe we die na so ya santoa kwa kun we santoa wanya mema sam we ya tai wuntie we ya tai wuntie o ya santoa kwa na tai no so da ho we ya tai so ti say because why you back kwanyini ene what see mema ko na ni statement na unza kire wase woni ni nwa mema na unsu ebusa first wose wa na wo ton ye wo du sesi obo so na me da mamen ka se mi jiro daye na so ye na ukru na be so daye e ka cho pray ukru na be so daye bo wa beti se hwe wo te wa na e da yakwa agyawo paper no wo babai ne ba no Kevin no ene wi a paper ndeko ma ne maame wona ne dwene ho maame ka sam chiro wo kura statement a wo ma kura no se sika ne ko wasa te ani sika so 1 billion ni pa so to so say 1.1 billion what ani wo ba no ye kromfo papa wo die ani a wo baba no onana no so e big guy wono so kura no atayi ba onso wase wono ne kwaji sika no akura ketekete 1 billion na ono kura ne timu ye onso ji sika na esan kwa defa kotoka no nko no so ko nanka de besi na si hwema meka sem chiro eno man ka chi sa sika no yete aye kasai wo kira nko a sa sika no bebi oba ne hye bia no ese dan na nipa na oto dan no wo ye fast na mo che bebi oba no no ko chi no gi ni sika mo che sa se mo ye pa so ye hwan ye tete ha na sika no wo se mo tie record na me se ka biem episode de bia store mo tie na obi to ade na obi say o to say se mo tie me bo amante what is gonna go be tie busa no wo sika no wo ba no e bodu pa wo baba no wo si e wo me ho yesu ya tie kasa e wo me ho ye ni betie no na sika no wa re because wo ba no won suro ni wo ni pakronfo bia sa no tie mami me ankasa me no kasa se me maame no wote anyina wa hu se ye me bai wo sisuo ne ankana sam me bai wo sisuo na me na me ye ne sa o enne me bia ni ama wate ase se wo ba no from day one no e na ye ne sa e ma ne wanya hu eye sa na sa be preduasa ba ma ya wo ba okuni bai ti asem a woka wadane ya santoa na wo baba no wanya very careful se ne mani bi kwose na awa Ghana ha ebise no chise ko fa ya friend say America for buffalo for no mabakure mu mama e big problem o mawie ho menwa na woton dan no so munti asem wo yi wo so nka obefa katachew so obefa katachew na wo cheche mu kira nka katachew ma nto da wa nya onhwehwe mu yi baby wo kasa wo so telobito say na wo me peso so atanse obewu me on kan ho ni ani ni nyina nkwaje sika no na wonya baby a wakasa me koye no na da na frofro won broni ade say egupum enya wo dia asama wo keke afa na de bibi bata enye sata no ese wo sesa no sa hono kwese wo sesa no se me koye na frofro eya wo dia ade frofro so aboso wonya de wo keka no kra masa mumie no nya sese mu ene wo kunin ene wo de wo ton da ye boa mo Osei ya kasa ya no ya ni nyina ahahan ya boa mti wonya de wo keka ne se na frofro na mbɔ hwe ma me kasa me kyerɛ
obi kotwa bode wo nwura mu no de ba no beton fofo ma wa oton fofo ye chew ayekro no de eti na ka wo no okotwa bode wo Nyankopɔn no se bode yi okotwa na obi afom enso mmram no ye chew eti ono de be bi odabaya kwese se yakwa no kwatu mika kwa ba ene ya ba yie mesamomo me na me sika ya ka momo me na wonya de okeka no o maye ne ho mmerasam onu me onu mo abusuan eni kwase ba me woni mo ba ye mmerasam bia Nyankopɔn kwa na dom so wahu ne ntam na nko prasa na nko waya anso weda se mo so ni nua no de aguso bronia de se ya egupum enya ne dia okoye na furofuro de eye kro no de na wato ade na ba ye na wunim ampa ye gitum wunye Nyankopɔn na but mre wo Ghana ha no otokro ne dia wo sika yo ka okoye mami onim de mama ho ya de pa o mama ka sa asem yi Ghana ha ena sa no mo koso se keme control stop work the danger the way danger mo ti ase wo so bi koto ne wa nwaga ana wood village na nyo de guka so a ne the danger da aboto that means you dey share no we say no we be careful it's at the what paint here they try their danger no wo yo bi a wonim de pa na wo kro be patch ne kwan wo be ma yakoto dan wo kwan na ma me di danger abobo wo kwan na wa waye etese na wo be kase sebe woni abusuafo obetra na ka bia mo boy wo mutua ka bia nya yiye wo de be ma oba onko ba bia wo mra ne yemwa no na ma mi abusua ne nkan ho yenko be oba ne wo sika no wo se wo no yanko ntam sami nkwan akokɔ na ma wode bono yanko ntam ye be ko na sika ye ka wonya na nyampia na wote ne fie toto ne se me kwa na frofro e na me ko ye se wo ya de na wo no na obi fa danger mo masa Wakoto the 6 bedrooms na your friends say. Oh, what's that say? 8 bedrooms. Oh, what's that ton say? Eti on, twitwuma de. Ekososo. Sa de we, bi perfect to omonfo. Oka kire. Wo so ye taxi driver. Wo ye trotro driver. Na wo bi se. Me so ma de egu tech. Eti enko ne kofa ma me. Na metua 10 million na 5 million. Jako, wagimi, ye kokun. Uko no obi asifie. Na wose ntem fa kwantem bia ni wa ya de pa ukoto asase na nipa kura ka choze me so ya si ntem wa unim nyansa jai na wagimi asem wo ho me na mato masase una abaka tem anadwobe na menya dwuma menya ntem eti fa kwantem bia ni wa ye eti ukoye no hu asase no ehu dan na esiso no ene ye ka che na de wo kekeka membibu ya fukura ne se na afrofro onye sasem ne kura ka se wo be keka nsem se me kwa na ka wo ho ene ho amasa na woni ma afede wahu but first and next ko timi jai e se okoye na danger bobo down na se ko bopme ade me koto me yapra apatu plesu wo to ne ta na fa no ka me yapra apatu presa na osu so ti ase enti wo sade no se na busuafo tie na yiri tie na obi bia tie a no ye mranim ni aye suku ni wo fio ana obi ni nyansa wo fio wa on kan je asem na ye kan Sompa Asem Mpe Nipa no hey masa kan ko na ko bo mo na wo ko mo bo na wonya de oye no last minute wo ye wa je so de be fefa ba bia eda no nipa na oto dan ma nya okay oye obi bia be nyawo enti wonya enye ba force se chinchina sasa dai wo bi fie wonya kumasi fie masa efie Nyankopɔn na de ma anya by force eti de person me kan nanse what akwa wo se friends Derek me te stadium te Sompa wo pa bra ba ka me ho ne nyina yemra ha fa dwato be si mi so yemra ha ne ne maami ne na busuafo ntrase na bebe oba na sabi wo ton dan ma no bebe wo no maami mu nkɔ kyerɛ yan ne nka ho ne nkɔ kye maami no na ji usika wanya interest asem bia ni ya wade bi wa yeka say interest na me interest maami uji ni interest enya yie maami uji usika no wanya yie maami ada no wona da ne dia ka prebe ko maami wunya bi wo mo to da ne say 1 billion kwa mo ma obi eya nkwahye asem obaba no ye kromfo me ya so de say wa me maami de say wa he maami ka sem cho oba kromfo o che mema 30 oba krofo wo kofo oba de ne kwawo dem wo hwe bredi mu no kwa watoto kwa nwisu obafa so tase ebi na oba no aye no na mesre
me kasa asem we se obi anhye ne betatwo obesi so a tiano ade o ye tiano entisa we de nyini asem aba ebi no ma me na no ye wa asem we bebi adu no ano den enti se sia won se ekoso yi enura kwa wo ba me tete mframa bi se ye mfa ne pecha ne ntusu bi ma me nyu so sa we nsuo e wo no ma bi wo da pecha mo fa ntusu anna wo ba ye so se nsuo se me sremu e na mo fa pecha ntusu hwo de obaya yo kuma se afie mu tenatuo sa me ye de agu so se wutu ma me wo hifa na woko wo konte na kwa so so dai watu meboa bebia asofo ebu asofo yankopon hiramu ye de ma wo no ye se wutu because bebia akoko gina no na ne bagina wo kwenso no oba no wo ye nipa boni ni woi me hwa India film bi me hwa free India film bi na fe loha kala na ntimo de nche kala bia so ta se oba nsa na wote enti ya se wa we more than her me say Hitler omra se wa ya se wa di loha why or the loha India film bi fe loha se wa se sane di no ye fe loha ya di loha se wa loha ya besre o omro hwahari sa no ma se wa loha se loha no we de obi o ma hwe India film bia no film bia fe loha kila na ni timo de check le mo se wa se sane di na ye friend se wa loha ni timo de oh na mama ka sembi me de masem ba wie no munti asem oyi pa ya besre party se wo kromu ya support obi a wo ye ni party bia iti ya na obi wo sa party no NDC o MPP o hwan yi o akwadonko hwan yi o mama ka mo hwe nipa bi mo mama ni na ho na mo nya loha o mo party ni enra na ne nam se o ye MPP fo yi ni bi party kasiye wi ewo kasoa ho party kasiye wi ukoto aba na asa akoma ni sika de ahye no abrahwe de ne maame waye no woi edidi mua na wakwa ese mepe president edi woi se walo ha maame ka sem jere maame ma nkranhye bi aha na ode wasem aba no ye show nkranhye wusu no enye su hunu da wote de meka cho no enti ensuo oba no ensuo sise bebe wadunu mfie dunu akade we da nyankopon enhiraw nenya baabi fa otire to na mo nye sunwei eti oba ne mensuo no kwaku adore na nya abaso ya se wa loha loha no na good tv no adore na abaso yes wa loha niti mo den mi hu kila sa da eti dem pesa me ka cho nya se oba no we ye tv so me pam che wo a wote ka me bo a wo a wote ka so a ya yes wa wote ne nche ye ka che wo se ye de ha no se be ye se kan ye nifanu ye twa ye nsuo obi a wo ye nim ne ye ka asem we ba ye no ye started for friend na manfo nim se agro bi ne ye die won bebe yadu akwai ko to na kura na mo friend na ma me wo frau wo ka se won frau wo frau wo ba ha ye nya no wo ka se agro bi ne ye di no ha masa ha na won ye ni agro ye kan sem wo ha mo bia mfa ye se ye obu abofia bi wo ha wo di nkwasasem ye be keka nkwasasem a kire wo eti Derek no womra Monday ni ko ka so ba na kwa je se ke huni fi amasa wo sika 1 billion or 1.2 billion akwa kwese ba ko da koto kro de wo ti fie e sabe sasem no kan wo se sane se me kwa na frofro no kwa na emetan no e so se sane kwa se me kwa na frofro o brania se ade se ye gupum enya wo dia eti womra ye ne ntrase abusuanie papa nso nyame nhyiraw okay why are the pass of free crab because baby I didn't know. Yes, I will loha or boom a pressure mobo. By young preda a baba, Mary. Okay, ya go computer so di ansana o hene yire mama ye bu akuasia ma etu abem. Don't paper na ni nisio. Wow, what a quality sound. Unyumimu de papa. Na studio be na mau sound papa say. Sompa recording studio. Sompa recording studio. Omo de abefo mfidi papa ba. Omo de badwuma. Wo de tie. De na maja mumbo mi di mboni sada. Nyeme bia enya mo fe. What a wow. Enyum type ben na we. Reggae, gospel, high life, hip hop. Any bibi bia efa music production. Omo ye demo, master demo. Any masters. Eba ne jingles ne voice over and so. Omo kwadare mu pa. Na wa ye unyum na wie no. Omo production team a. Omo twa high quality music video. Omo dwa so de. Omo fa niagro. Se sia no ma yati omo nsa free ho. Hwehwe Sompa recording studio. Wo Kumase, Swame. Wo Sompa
was Sompa 93.1. Ababa wa yasewa ne maame tanya wako afa kunturase ama ne babe ma kofa pepa no ne babe ma na ko wia pepa no ye kan sa e dia koma ne maame na brantie no akasa no ono ene koshi abrantie Derek de oton asase ne ko giska no yi koto nwono ma oh osafutu amede ma mo se duru ba bia foundation no enti yasewa ne ba no foundation be no de ma no eye kro no foundation etu obenyini no ede ebesi su kro no abruatia Ofoso be mama me na wase na yanko eye so amehaya na se makro na yenchia Felix Enko Motors ono mekra Johnny Renault ene Volvo parts engineer penyin na wo ye penyin kwankyere for dan sa na ye frɛ no Mr Felix Champon managing director no dodo na frɛ no engineer wone ne nkura ne nyina Mr Ernest ene ye nyina ye se ye kya ye se dwumadie on frɛ ni agrokra nti no yamponsa ofori Renault Fita no na bonsu peacemaker ene na natiawa ya chia mu nyina nyankopon enhira mo sa abribia mutie na boache dan kwa kokodrufo fa ohwe de hinene na adwoa agema opambo fa ohwe de himane konwasofo ne nyina no na chamfo ne na na sapon mu nyina ya chia mu nyina na anwumre ya da mo ase ene mo nyamhya mo hye nyina nso ya da mo nyina mo ase nyankopon nhira mo na ofo so bema Bible se kira abofra ne kwampa won fa so nyina won fire hu me maami ebia ekwan ba ko mienu so no ebia na ne baba ene ya asewa nko enti no oye na adwe se bia obesoso ne so kakra na empanyi ka asem bi se wa ma oba ensu enkwada bremu a onyina wo maami na ase owofo no wo besu de ama no fi se okoye nsamone de na wonka ontia no na wode nyina ni nyini mu no okoye ade bia obekwa akoda prison ana se bia bibi beye no na wo maame na fe na obe ha esu wo ho ti na sa bebuo no ewo ho no ebi nsusu a maame tete ne ba no kwan paso se de twere ne ka no oye na afemu de na so na ye yasewa na ne suban yasewa yo ba bi ehyi wo ne tirimu ankasa mi hu wo ba se bi odwa adwinfin saada miti we bi maame akosua du fie ya wo sere so maame mechia wo na anwumre wo ne nuanu mu nyina owade a eye media meni mi nuanu mu nyina de ananso no ye beka se ema no mmom eye na omo maame no wade a eye na ye omo de a chense bia mema no kra bema wade okọ oba kwa aware na bia okọ abonten kra na oba so ne kunu nya asem kakra bia no asesa ne nema abafie bema nkwa wade nkasa me ne meyire enya problem ti no me ba me maame fie abetena ho e bia obekọ na danfo fie se mpo eba ne saa etimi nim oba obetimi asigina yese mi akasa me maami agapade ya one me papa bre asie e wase me ton e de ma wo bi e wa bra on consulting no consultation na de ya na eya wo mba ko pa so ne se ada first day ya kasa ya me kasa maami wo ababa wo ya bode wuto dada e ka ne nkona ka ne maami ewu e na abeto so no papa ya wo to da yi se ya se wa se ne maame ne yade emu aye den enti e wo so mo de ne kwa ama no ne no mo kosa ne yade enti na wo ton dan no maame so kra passport kra wasi woni bi wo ye de kra kotana plane ade bi wo ho na nipa wo ya e ya no ahwe ne ye na ababa wa na nkasa no o hwe ne na asem ne na asa age abehwew because obia wo maame ni bie wa won faka play free kaso ho family no ha se nom o mensia watemu miensa de amaw ye gu ne so wono akasa te baabi na wo hwe nkwada no oye nkakra hwe wonom yes ya yesi yetu no na wo kwa akopɛ ne dan akira kwan a wo se maton adan ya me surprise no adan ya me ni nuanom na yeye enne so so wo nuanom so say one wo dwene ho sa won ne dwene mo ka say sa de no adwene na wo de ba na ya adwen finti no ya ade atwetwene sesa no ya ade ebeboa enso wa fa boga anya so an wa fo mo asam anya hwe oba kantinka oba chenchirenche amani apon wagina wo na so ne utume so watimi akoto adankora nwotwe 1.1 billion uye kura se 1 billion 100,000 waka ne tra no obi anka ne hwe
ya say why me hu ni fact me hu ni pa boni ni a o che ne da asase sa da asase na no na ofo so be ma se me nim fe ya asase bo a na se ya obi koto obi wa putu oja eno kura na eni ekire sa de but okoto no almost 600 million ofri fe ya ansa no wakwa putu oja eho asase ne bo de mi free sra so he ya esra so ni fe ya se abom mi free fe ya se ne sra so me na ba ma free fe ya se me na ba free sra so eho asase bo no enya bowa enya bitie sika sa eno betimi enya fe ya se asase be 800 million anasa 1 billion ne kura no asase bi wo ho benya no ho atosa de ben kromo pa no benya ne sa na kan pese dan mua ye do lentil ya ye boso ne ye de aka asase ho asase ya ntamo e de ama ne sefa nefa no 1 billion ofo so baba wa na hwe woni tirim eyesa me de me gidi se ose de ne ko psychiatric hospital ne ko hwe na adwum se bia ne timu homa ne binte ya god the way enti ase bia anim ne maame na oso ya no maame no aye all right ono ne se wa na me de me gidi so ya re because onyare a ontimi nya saa de we se ontimi ntu saa na mo we se opon ni nyina mu no ofo so ya se opa asema di folder ana opa de di folder wunya asema di folder papa ya okoto dan opa de di folder enti asem edu folder e na obenya de wo pe ne ho no enu a na wanyan oso ofre ketacho be ma yakopon fa papa ikra ensie ba bi ye pamaye se manya asase ni biato enti ya bla be hwe dan no eda bia no na mi bisa me ho se bra no wo pa asase na to no anaso wo hu asase na before so okotu yaka no o consult right here na seketacho e ka kire ne se ababa wa bi de makoda bi no o se ne maame e ya de nte no o pesika de akonte no o ma no consultation nyina we se no so ama na adwenkyira na asesen wan ka hwe anche se wakonya dan ni biato no wakoya ofo nso awie afa na wo ka kire ketacho wo ne onye se se obehwe akura pa ka de na asem aba ho a e de asem na nka obeka igos wan ka hwe anche no se bia maame no ne ba ne bai wo se maame ne ya de asem we wati bi pen na maame na sa the red pen asa kwatwa stop work wasa si full stop kwase agina esa de esi so onte hwe wasa fra sa maame kurani onte hwe wakoso awo boso wo da wanya sika waton fie nti wo kwa akoto wanya defode eno no me ka kira branch ya minim so ya papa so ya branch o over to him sika no ne saka eyi wono ana samoa de ya mashikura boni se oni bre se wade bantu wade bi yonte no ayese sasem wese na ho hwada hiare safi se onim se disika na chalk line edaboko de ma no oba na se ya se we di lo ha obuna samoa na ato ni din se wa lo ha se wadi sika na oni maami wese ni akontabuo bi onfa hwa na adwene mu sa na fie nyame ya adoma wo kene ko maame na ehya ase akoma kwa ye adwuma ewo ma pe ba bia plaster e de ne niam akogu because ye hwe se maame abesire wai ye betu na tena bonten na se bi ode ne nsa agu ni ti ana se ode ne nsa beto ne nsa no asrese se obi ma ne balanda ba bi ne na e wa blo no akasa abobla one ne kuna si fie ne bie wan koto ayeda 42 years eye bracket one one ne kuna abo no ya se wa bra adasa brabo we no eye bona akokwanko na makomotoma wate wo wasi so adu sable kurampo no wa usaka aso asase da ho na wo ba wi ase ja wo maame no yesi da mu asi wo se yankoton ni afa ni yansa nkoton asase yankofa afidie clear so ansa ni akofa contractors enwan amana beye estimate ni ade na sika 1.1 million ka so plot no wunya the 4 plot ni wie kura obetimi yesi da na amana ko drain na sika nasa abrantia no why big mistake ni sika ne de wonu ase otu ebia wotu agu baabi ompese ni sika no ebeka ne nsa na so obesie ena ebia wotu agu baabi enti ade oyo no asem se wo pa one ya ase wa no enko delay for now no yenimu no maami nimu no ono ne ya ase wa na nimu omu hunte no nyame ya do fo so me se wo kyenada
maami ye be sha ase akọ na wakọ akọpẹ baabi edan no baabi a wasa oye no prasta mu a oda no ho beto no no wo behwe ne yaboa no wasa akwa no na ebom se wa de abrantie na oton odan ne de eyi wonu masem a obukatachewa menye sure se sa agbuo kwan so no enye se obuka so obu no no ene se wakoye mfonso awie na ode eyi na ebre no okay senko woti ase kura kwan bi so no enka ekire nko bema katachewa be ma ye simpa panyin obem na ye panyin kwase akwan bi so because wa mena kwa so oh ebi akwa no minim ni din ebi akwa benadan ne de ye ebi ato na nka ekire na asem we se wote he ya na asem na asa beto na so na akwa wie se wono adafo ya katachew ena ebi asa akwa hu da no a ena ebi abrante ne ka se wanya bi ato no se ye eba sa asem be da katachew be ka eti katachew asem no de bam ni de ofeto nchen woni ababa wa na asem a ni sika no kwagye free ne wo maame ne ba be fa ne fie nti no wo pa wo mla ye betimi ye de akire de so won pen so a eyi wono ana asem o betimi ni ababa wa no akwa diri nti maame fancy ase no na de aka ne ye fa nto aso okay abadwafo akasa na de meka nyina ne se maame kan akoma to yem wate na baby a yaduru no de yaduru bunum na show sapo munsuo we se baby a keka kono ano ya yedene ene no se de usi baaye no mani age ka wo fi na ka utie bia ka wa hwe yi a ka awre beho we se yanka no kura se mo ankyrewa ebi abekase ani wani ne yie se wo baba akono no one nation me emfa ne nto TV ne so na chese kwa bi so no kura no se ye de na kwa be hawo ana nya ho na yehwe de ode baaye no ho na yehwe ena agya ni muso kura so baaye no o se dan no moje oni ni nyina moje anu ti maame onana no o se ya friend say Kevin na nwumre de obetie bi onhwe ni triye na onhwe na brabo yie metia nyina asem no ba bia ma adwene fa no Kevin no onhwe ni triye nhwe na brabo yie wo ya akoda aketo wadi vie be sai wo hwe na brabo yie efrise se sunsum wo wiase sama wo wiase na sa die bi be kwa akoda ne so a Kevin na koso pepanim bibi betumi aye no efrise enye ne maame na ba ye o Kevin na wi a pepa ne de koma ne maame kana ne maame no entumi madem ho enti Kevin no de won de odem ho ne nete ho wono ne hu ba bi a pepa ne wo ene one ne maame di hu komo ena wo fa pepa no ye dai e de koma ne maame enu ntimi de masema meka nyina ne se Kevin wo ya akwala ketoa so peso obo abrabo tena wiase emamu ye ne dade a onya sa suba no wanhwe ya sunsun bi bewura nimu obeye kromfo kra che ne maame loha na de medeta to ne se abrante Derek ono de wapagya ne nsa wo se yehwe kwan pa ye befa so a ye de beto na asundui ayedai aba ekwa bi so ne kasa no ayamede yie pa enti ono no ho no menka nko hopi wapagya ne nsa yehwe kwan pa ye befa so ne kwan pa no so na ye so Asem Mpe Nipa ye fa so ne ye de akogye dana ma na eduru ba bi kura no a ya na nipa nsuru ade enipa wo mu nsuru ade eye wo ba ya se wa loha no wonne Derek no eduru ba bi no omo de counterfeit koto wi adentina meka sa national security papa dai wo se me mafa kwati kwan yakoto na akura beda dani mama wani akum anu tima meka wakoma to ye mwate yeso ye hye yatiefuo bo se asem oyedi akire papa akosi se nyakopon ya adomo a ye begye dana ma ho ne yasa be ka kira Asem Mpe Nipa Sompa tiefuo se ye yakwa akogye dano na wo kwa akotrem ani nyame nkwa wate Dimpa Natural Health Clinic okay bese bebe maame ne tinifira no ye bona baso life for no wayade o ma yade pa ne maame atre bese yese o mu nyina tie de ekoso yi etu o mu maame emre kakra nyame ya do maame extra no pa bra ye nyina ye nko wate na adano so kra no obi hu mobo e de 100 CDCB
maame ya yemfa maame ya ha no bukata ni ha eba bebire ya de bemma ama yatiefu ahu de ode beto so ya anya pi for fan de nimum o se maame na asemi hame efiri se wa wo baba baako na wantumi anidi ama obi anie na wajapade empo kedan wo aka betumi de bi ama han no ya se wa lo ha koton dan no de a je fato nsuo nom e fa dwojo akoma wate ye de na ase kese pa bema ababa wa no o se ya friend say abrawotia ya friend maame ya me gidi ye so ba was kware man pontem wana okay nyamishran ya dan for maame ya what 30 program ne plan nyamishran ya dan ase nyamishran okay maame di asem na wo ka kire maame ya do dia de ma wo buo mu ade e pa cho de me ka kire maame ya se nyamishran no pa na menye ne kese ne nyankopon nye na koma so ade man ma ne nkwatentene wo mu ana na adwuma nye yi wakoni asanyina so me sa ada me sa kama da kropofo nyina se wopo sa asem baaye kropofo na tete papa na de siro si do ma se na de na ka de nam de ne ko be di ho yawo wo ma tete papa o ikwa so oibo national kwaso no pa me ba no kunu wuye kropofo ne di machire eye bibia ho amete nyina da kropofo na aso mu okay mame bo ate aseda no ye ma ne pompro wate ma empentem sa iwia na afi ye di aseda eni kabia chenchire pa e di ama Sompa Asem Mpe Nipa etiefo enyina Dimpa Natural Hair Clinic na Dimpa Natural Hair Clinic oba ye bemfie nwoswe efie nsuni wabo adwuma wa santimam ha na abasobode a Dimpa agye no efie mpinu ene aduenu baako ene efie mpinu ene aduenu mienu abasobode a yede ema abibidrofo a wo mo ayade ewo osa yade ne hono Dimpa Natural Hair Clinic ono enenya asa abasobode na abasobode ama nipa pempem na ekosa yade eye osa yade no nipa pempem na ebufa so ekọ na adentina yade osa no na oditifie maami yi emfa ntrafie osa no eduru babia wanhwe ye kwanye do befa so no emawia setena kora ye oden udidi abuoyi wani di abuoyi osotia net ye ofon ye koka so ofon no ya timdidie ansu nipa so uhwinrai ni nyina ye osei untumi ni di enipa baako pe doctor baako pe kofare by Dimpa Natural Hair Clinic wonukuto ena ebetumi asa osa yade no na watu ase ede amount na osa no ekutadi akase o ekutadi akase baby bia da abekọ check up na ye beka se ye osa no foni chemu Dimpa ono ene kura habandura no odene kwasi broni habaduro na Ghana so wo bowura ekwa ebrentuom na wotete nuro yibie wo kwa nipa wo hono na wo chi nuro de sa osa yade no ano dene papa na Dimpa se me kan tro se eduru babia ya na oti edwa gagaga wa chiri bramo wa chiri kase eduru babia ukokoso na ye oya wuyam tutu wuyam na kasa ye oya wanhwe ye obakase na ti yade de wachi yo yade osa de fa ho ben muani ko ho Dimpa se saa de no na muani ko na ye osa na ebo nka ye no ye ko Dimpa Natural Hair Clinic na ye ko tu ye osa se na ye ntumi tibini na ye ntumi nya wede entire ho epempi o mo ya no mo osa ni nyina no ya no mo ni video ye ko Dimpa ho na ye ko tu osa yade ase na Dimpa se me kan cho se efian ka se wo nipadua mu no wo de detox machine no ebe twifi no e de free nipadua mu opewei opede hen na blood circulation machine no eyem fidie bia ebema moja de furusane ugina so ne gigigigigigigi me makoho maso ahwe me hu se Dimpa enwoma wo de ba no na masache no se wutremu a masache no utramu but giga ewo wachi wo yenko Dimpa Natural Hair Clinic na yenko sa ye ho yade na osa na haye no yatumi atu ase na second floor ewo we last towers de chemso asem na mekan crow from de chemso we last towers enkane
na health insurance mentia health insurance 0245 118 434 0245 118 434 na yenko say ho yade jiwe su ka ho na eno so eye 0246 744 744 0246 744 744 Apparativo bitters na apparativo no oyenipa ko free telemem ko yikwasi buruni apparativo se men control say spices ne herbs ne fruit no eno kwa en aye apparativo num say tenkom eno ti wonnom no na esesan na esiesiew efrise wona wo yare kidney diabetes no apparativo boa wo mo papa akwala keto obofo abototo obofo ye ko eno se unya apparativo no bia beboa oye pa ema no apparativo a eboa wo mo saa ena eduru ba bia emema no soso no obi a ne koko eye ne ya obi a ne koko odidi wie ya no apparativo no a ebeboa no ye papa wo kwan bi so na ba bia ton sa tu nsam wo man gan biada wo kwa obenya apparativo no biato na ne tutuo mpa dia ye fo ye ni enchiremo FA Masters Limited Obasanjo Akwantepo so enkran Accra Girls hwa yenko to apparativo no bi ewo na wode wani chirem ewo Kumasi Kropom ha dia frɛ wa homatufo iso 0553 947447 0553 947447 ana 0543 385271 0543 385271 apparativo betumi aboawo abe herbal clinic mamia be wo frewo na mamia be wono na asa yade ama yade atu ne din sickle cells doctor eno ene doctor professor B the sickle cells doctor mami we ena se wo boni din na yade edwane efrise said the bible say yeni aduaba no na yefo na haban sa yade no sa pepepepe ena kwa be clinic omo ye no abe clinic wodi haban duro ena sa yade etu yade ase sexual weakness ana wo ba fibroid no na ayew onfa second count ye moduro ama nanane ye moduro ama fibroid na pie stomach cancer yefo ko doctor mami abewo na onsa yade emfa menstrual disorders no oba utwa adwo boso menso a usuo enam sa yade biada yefo ni nchirem ewo mami abewo hepatitis diabetes na epilepsy na in 3D madedi akura de wotenete low sperm count no utumi enwo abe herbal clinic ena obetumi asa yade no de amawo yankota no so apatapa na Dr. Professor Abewo nyankwaje yade a emu ehwam na etu ase ede amayen yamfra no wo ahomatufo we so 0243 345392 0243 345392 and 0506 460208 0506 460208 Tano so apatapa yakwa Dr. Professor Abewo na yakwa say ho yade 0551 931 0551 931 0548 931 ababa wa ya se wa luha edan ya wakoto ho asem ane tabiri edeto ya apono so hello Ovey yey they come and you don't hear any channel almost I receive your testimony and I saw my money again over I'm going to call the book so what I say you have a good friend and the thing is now you can take the video the let's come out and get them the banner and got to let's get the trend that you know how do you do this over I don't correct woman so you are there the only person that I'm take to the and then come on you go really now there is a so but no matter to me I think only mama if you man got really nothing I think about radio chapter you I'm going to do more that then you are not supposed to come be very careful okay hello Osei Panipa udi ni enko yo unya
Tell the about question Casalia to be the Okay. Many of them are now tall down there. Said you know more can. Crane where said, "Oh, talk on the other to the na me nya ba no so dia oya bro na oya be fu an kata you go job na na ba no so die o fi sa na akra kete so nya 11 years so o che na ko no o be dey ten say enti me de me nya ma ma na se de na ayi kan o hina ire kan e cha kwa o ko kata no ko tram o pa for no dia o ti ka be yoka na branch no pen baby fa am ko no bi baby okay hello agonda yey Asem Mpe Nipa minyabe agro ni ho omro ho anaka wonso kwada me ko wo ka se me nu ya je pa ya se bi se mi project o group kama bu be na o te fe wa no amina guru ne ba ho na o te fe am anda bo na o te dan no onye na je se te mo dis kana ma comfort ayi na obi aka mu nti obaji na sika so no kwa na o so oji la se I'm so about so this kind of no venue. Would be a couple of Tiamana, would never to that is always a way, or so a politician, who might have never to a investigation or Graboda. Oh, we are man for or a politician here, or Grabaka. I tell you, mother. Hello. I want to be more. Ya just open Nipa. But I said, Chrono, Opposite Fabo, a fellow Kwanza. Kwanza Yanko. Yana Jenny say, or Tordam of Pledama, I'm not, but to Pajano could do baby say, Casano or Osei Party be Memano. Or Pakistan, the fiscal court, and wait, and I'm a bemet. The fiscal say, I want to print them on Mumu. Namunko check book of Mumu, she said, but the Kwasa guy, because they are not Ganama Bemet, a Pajan could do baby. Your mamma or yes, of a man or boy. And the one checking on Afania and Tamo Homo, Monko check the Monko discard. Yes, sir. I call the Sabunity. I just walk away as a summer home. But that is about Casano, the Caswa assassin, you know, all the one for your billion of assassin and watch a moon. Would you sit down, Mamma? Caswa, or what? Monsieur say in the war. Because the accusation because of Numabia. Because of Nyoma Bia, na Ababa Wanonim Yenim Kaswa plot tobacco bo. Hello. Hello. Panipa Udin baby au free. Suppose we did the watch there, and do watch match there. Okay. Na chano abidi afọ na. Na nyumle meru afọ papa. Meru afọ nyumle. Ade lo ha asem ntia. Me mami Ukraine woni die because nkane kuno gina Jafade sei kame na osen ko na se di ne bless abano e di ato no na me nyere ba na oto fendi e mesra no ne ma me ne ma me man do no obi ani sika che bia wono am peka nkonkra won ko gina sika na sa de ni sika na kem ne ko no bi nsa bi me da kwa enkra hona wa kwaju sika efri se obi ani wa ode sika no ebema wo ma me no nika pre ni nwa me man ntua Jesu okọ ya se walu ha ho aha ene ye de ofre no nyina ebesi abrewatia ye ko na ye ka cho so wo ha wa na sama na bibibi tete wo no ane se wo fra Asem Mpe Nipa dwumadefo na yetimi aboa wa so mu se de be ya wo nso ne ma nyina be kon kan dia ma wo ye numbers no 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and now 0552 09 4593 0552 094593 acha kwano ewo kumase so amobetimi aba ha senom Sompa FM Sompa TV na yetimi asomu na yesare so ye de happy birthday so no kokura kwa ma yankasa ye nua ba Dorcas
Doctors Edini Juma Ewa 21st Clinic, area overseas, the sciatica expert for no one call center, wababa, we say bluffo, say house, say dagombo, say etrio, or no eka who be na ya one receive, nanimo to say, and then I would denti doctors, Asem Mpe Nipa Juma dear for na, and Sompa FM, Tara One Media, and the sciatica expert 21st Clinic, and it's to near here branch, no, yes, yeah, my happy birthday. Nyango Ponsha, who offended said yes, Yabano, or maybe Mecca home, meaning Sessika, as say, a bank a crank a crente as an internal. Yamema botomunya drew, or man quatenten ya who day, any apomudin, a woman said the one Casamosia church, say, and nam so one day, any sons or apomudin, no, Yame ensha upi ya doawate, Yankupon ensha no more trimupo, and no dia soon na, Emremo and Famona, someone so, and near Baconso, Eddie, ever when Sebemano can so dear to us. I brought you Miami, Paco fee, or US with the Miam Chuchu penny, no so US, na, and so 7 years, and I made in feedback. What can do? Says what tissue, Nina say, Yanko Ponchano, Doña Cassi, Mimia penny pa with the Miam Chuchu, and Yancha, Miamia, or American man, pa, Yamisha, and the brother and the guy named I the best Winnie I want a poi. I want a poi of fun who ye. Tipa, Yamisha, Yamanyoka say, also pa, and the bamboo. The one so now, Nedumedia will do a woman, and yen shan, nebin so. I cannot come on here. Yan nebis now, nebin so. So, remember, Tipa, Yamanyoka say, I'm happy birthday. Yamisha. Okay, yeah, now I'm a poor work na Sabri, I want a poi. You did not know poi point. What should the cremo channel? Now we what you on the future. I'm not the Mawaya Fabra. I say, wow, I doubt him. As you, yeah, that's it. I want a poi. Yeah, Kono na a bidio Mawodano, not a bisura ho. Mema Nana Beki Yako. Asantima Pomi Fiura, Washene Ba, Johnny, ya. Oya adwuma wo Ghana Education Service tema oya accountant wa hwere ne nkwan ya enya asem ketwa mema busua ne nyina yakọ na mama wo mu nyina hyeden na machia nana afia boahema Africa Aboagye na machia Sterling Height KG2 fo nyina Sterling Height Academy asantema po KG2 fo nyina ho na mema amiko school afia boahema Africa Aboagye ho enoko school na ye kredie na yechia Sompa tiefo nyina efrise ye sori pike di nyumba besosoem wo kire no pa ko o mahne ya wadubu ache e de Ghana nsem ebeba ya na munsomma yen efrise ye ba ye ni afio enso Ghana fo nyina da ewiase afo na nyina asanteman agye Sompa tumu a enye asem keto akora okuafo ko adwuma opon sa ena ba adwuma so se wanko pension ahomgye mu a obehwere wonkwa ya ote omrasa mwanka odifo pokwabena sa no hene yire maame yeboa akua asu mabronya chief executive producer emadwumade bema usu kantan krankan sa ena aboafo no ye nana ya mansa brampa na ekoba jesi enso ewa ha pike ene chichi fidie no fruma ede maame okọ MC ahwa yima ewo ho sa na school fees so ebo adwuma ena David so abo adwuma ono ena ehwe TV ne so Dr. Silas nso ebeboy nya asem ketwa de Dr. Silas nkansa ebeboy Asem Mpe Nipa eko enanim pa kofro bofo pa ba masu ketwa meyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo me ena metena dwam ade Asem Mpe Nipa eko boshe asase so no sodro driver ene touchline ko ena na menam me ko long time.